cancer ana awu asthma yare ana stroke why kese dodo ani yade etwa yade ana enkwe ene enam nyarewa hudo nyina wo bete ne te sasabro ana kaka honam ne nsansa ana wo low sperm count Dr. God bless ebe sawo yade wa kwampo abowo hepatitis B ene koko Dr. Sabra wo dia droba count akrope wo mo pe awompo dia oduru ho a onye wo kapreba mpo obemma wo basisi a ade ba ko Dr. Yahu ade pa eye kuro say diabetes kuro ana ekuro bia for the doctor say ye enam na djuma panti dodo na abone mrane say obeba bra o ma fa wo yade ko won taje kase nso obewu Dr. God bless ewa asokwa TV3 for na ti ho a frɛ no ewa 0243 641860 0243 641860 Dr. God bless udi ane wadjuma efatao Akoma mu nsem hwan na nim akoma mu nsem ye bebre akoma mu hye akoma mu pa de me mo obi ehum akoma bema bi ni obi awo se won hye nkoda na na hye me ba no wo be hye no wo ye de wo be hye nkwala no me nhye mu ba bia wo bia fo mo ani die se me pa meti misika hwe nkwala de wo boa asem be na aka no ne ma wo enemre me oba nkwa na ewo me nhye mu awura me nhye mu ana oba bi so bu bema bi kwasia ebro ni na wo ne manyina na nso ba kokora nya bema ne dia mo be hia die na kwaminu se meti no wo ba ma wo fro ho na mia me di mani ahu amanfo aka mate se wo twempa no mati nti ansa na mehwe akwara ne diem ase akwa die na medie na prove se ampa akwara ya meba enye sa dia oba de na oye post pa eni ehia ma kose nti sa namba no owura ka che na mi bi yi sa namba no e store me phone so ehwe ana mehwe na akwara no odi ayi DP ana me sa check me boy me tiensa de me send diska ana me check me hwe din na e wo so na blessing Abraham na me de number no so ma me say Abraham na me de number no so ma me say me mfre boy na e wo no ano me musa no me ya me okay me ya me nyina me musa no ombo ne din say friend blessing Abraham edi me busa say one blessing Abraham no ana wo say e boy na menene nyam no okay wonyam menene ya nyam ye no oba ne mbeda ye no sabe pepe ene no di akra na ye ni DP okay ana mbusa me say ma me kwa homa no so me ba na me ne Akosua enkodi enkomo Ako hello na what to say Nabi Monsha number no Monsha call no be mo mama. Hello. Hello. Hello, good afternoon. Monsa friend bi o mama. Line no akate mo friend bi mama. Why you your friend Beatrice no? Me pa cho me na tifie. Oni na tifie. E no oni mfa asam no because one kasa no wa babua ya chen wo. Wo ba studio ha me hu say fidie no sadia yo. Oh David, asam na shebe. Me hu dia menye. Me hu dia menye. Wo so say wo nya broken heart. David dia asam dia ti ashebe ne say o mo say ono ni sister me frɛ Akosua no ebusa na say ma I delete my free o afede akora na nya wo ba. Emre bebrebe ni nyina delete deep in free or delete free DP kura akra every DP every WhatsApp DP o na nya me ba na me say na mere bebrebe nyina afi na anya maka no kura na kyerɛ anya oba na me say na obetimi aka na simple sa wa na ni sister ba kwa beje phone no ya de wo ho abo ho so ana oba ma awu sa asem no ejina so a me de nam from no be man wo wu enti na me pɛ DNA test na ya hwese ewu ampa wo be man wo wu da bi enwu ya meba ya be dokoro no ekua wo ha sa de ndie wo yo because esidan na oba wo ne tie oba na tumi afa wo chisa ne former boyfriend akoda ono ka kira me say former boyfriend ni tumi ye no ono ka kira me say mama me Beatrice ne ko mama hello Beatrice. Hello. Good afternoon. Akuma 87.9 FM Sunye. Now what to say? Okay, Beatrice, ya pese watch ya diemu kakra so num opoku Ebenezer. Me pa chai mini no fie. Oni ne wo fie oni ne girlfriend ya na ne kwanchi me ya wona na jaya.
Akosua asam no edin na wonimu fa ho twafabo maye bibi kakra Me pacho me de kakra minim fa ho ni say na say be 3 weeks na ge oni ba ha enti ge oni ba ha no baby a yeti no bi a hye imu nti obi asem de enti be Sunday na ge oni ko ya me ko ya ode ai akra na ma Ebenezer say on fa akra ne nko enti yes ana ni pie na me ko je akra ni free bebo ona me ko ka kire girl ni say Mr. Na onya abotre they say wan kana nkwa ebe no nufo be no wo de be ma no ene ne me ne girl ni etna si di nkoma na me kokko na no je ne ba enti oje ne ba no kradi de na girl na nko o say di be 3 days wa akra nza no woko mesane so amensane keto na so excavator oh da benya ne sa la wo enya ne sa mesane 1.2 1.5 ene 2 million o kwa akra ni nyina mesane no because say baby ote no wote ne ante mo ba ko o nso ne ante no na ase omomo aduane dia no de ka wanum o ma be ka se enti meso na meso nye easy eni ne scanner ebrotaze Just come any say asemwe say enya me moja dia say akra say akra no so ye me moja ono so boy ndwe ono ne bedae no ono so mebusa no ho asem aha Edeba Akoma Nsem dwumadie so ewo Akoma 87.9 FM Mame Akosua Makos Maje Medja ya mede Akoma Nsem ensem wa ehinta ene mede ebrewo Maje dwa menem mabedwafo nyina wo mu nyina je dwa nana akua koko owa ha Pastor Julius owa ha Evangelist Michael Enchi AK Kwandem wono so ewo fidua yi emo sanso na production team ene womo ebo mi chidom ene adrantme amamedijumedi abra wo ba bia wo bia no na wabomodi adwan yen na jese ye the fans of Akoma Nsem WhatsApp group no minimse sabre muguso na eye live ewo YouTube Akoma 879 uko YouTube sanso na Facebook Akoma 87.9 FM Facebook ubenya eno nti o like na wa comment na wa share o like na wa comment na wa share ede amayen na yehwa information centers awodo pinso fadwumadie yi live DC Enkaria Zongo Assemblyman wafane live power ho ama wabie mu ha ama wabia etie bi awie gaso filling station Kuranza gaso ononso biem Arimbot at32 Enterprise ononso ewokotwi bofredu ononso abiem ewo ho Addai Information Center ewokotwi afetia wabiem DJ Tasi Drama Batino Badu waso ono dia na radio no ehwa ena da super guru ene ye de ache no enu nti ye chimu a enchim ewo mu nyina fadwumadie live Case TV Osei Chrome TV one also fadwumadie live sanso ena Spiritus TV yanso ye fan live Spiritus wo benya download ewo Play Store and ase App Store ana 2CTV eno o click so ubehunu say oh na che say edam clear say TV3 say wonua TV na che say ye hwe ne sa na wo comment na wo like sa na adwuma no etumi akoye na mo no hwe wan sa me wan ever ba I come for me ubmani chi okra me wan ever na Joseph Fashion ono na ashematadi fefefe Joe wapamatadi mame juoda edikosi fiada owo bom so woni meet me there sports no na edi enhwanimu ne wo pese Joe empa no bia no wabepam 87.9 so ankasa emane style ono abema style kama Fred Joe ewo 0243 433 465 0243 433-465. You know beauty salon. One also na SCSC menumi ede amami makeup baby akobiano. Kono SCSC 0244-509923 0244-509923. Na you know so abajo so afe yaba meka yaba no oh
Many a no wasre, say na me pano. So just say, aha, yes, sir. Name no, not ye boho. Eh? And it's within no. Within no be Rahina to Malik. Rahina to Malik. Okay, and now free by. Pacho me from Manfrom. From man from the buy. Okay, Rahina to Akoma FM 87.9. That's here for Yaya Crado. Assemble and buy. Asam na foforo. Some catch up. Miss where dia e light you. We every day. Yan kwa. Man pacho we dey abrante bi na me hu nam ne tenan. Na enhyase no na me kura sika kakra wo me nsem. Okay. E kwan a me de fa so a me hu no. Ti no me ye madwen se me diska ne be adwuma foforo. Ono de to mani mu se aman from ho na me kwa han dan wa aman from. Aka chem se aman from ho no no. Boys and girls ho ana studio no ebi ni ho ntine ye mie bi it is studio music studio ni bi ti no me ebi o ka se sika wo muntie ya menya mfaso na me bie adwuma no na me ye no o ye adwuma ne cheche oba ba no aya ma no de ko be ma so ba no aya ma no de ko Akoma FM 87.9 sa se de sa na ye no na me se na sa na ye ni bibi sai sese ya o mo ye che o mo no o mo ntimi emmoa ye ti obete so anu ate so o kan wonte wase e ma ekoto ma me monim nyina ma me so fu anu so se de ne ba ne ka no yenye ne sa inti no e ya na ye ntokwa because me nti ase nti de bia ne ye de kosa ye kosa inti no enam so ma o ka se de ontimi ntina kumasi ha biem obekọ Accra sa time no na menyem for 3 months no ja me hokoi ti okoye no na o mani iska me wo ye ya na Nsem me wo ye no ana wo sha se o ma me 50 cedis bi na 50 cedis na etimi ba e bia 2 weeks na mai atora so etimi ba na month kra na mai o kan na ne bo afu ti no na so ma me ton studio ne ne ma no oh e dididi ye ti no oba me fan se Akoma FM 87.9 7 months na ka 2 weeks ama kwa na 7 months ana oba o se mintum free dining oh ai woni o ma me no papa nyina mintum free dining ana me ka se na ese mintum no me hefa na me di akra na e kwa akwetena tie ne pedan ma me tie no na me guso a me ne ka na ayentokwa ene obo me bo masum prince oh ai ana me de call punching bag oda no punching bag e ba cho ene this one kan obebu sisi one ne mfa for me manko nda bi me hu bi da wonko a ne ne wonya yeah no abo nti me de call Sofia police station ho na o maka se me fa nko dofsu o mo ne ka sa asem ni bi ho nti me de call ye no mo tie ma asem na o mo se ne won pe dan ni bi ma me na waye na adwen se dan no ompe na wasa nam amanfo mo ka kire ne namfofo no nti na danfo we ne be humi anu aka kire no se dan no me han ne chana me waste time Akoma FM 87.9 okay nti no me de koto omanim e ma last month omo me de koto na ni me de koto omanim no wa ama omo frɛ no wa ama ti the following day no call na Friday ti Friday no kodru ye no ti me say odi kan kokeka na adwen che police for no ana yesa aka say on fa ne ho me report wa anko bi da na omo sa kire no nti no ne Monday no omo bail no ana omo ye ya age 1.5 mame e ma nti no this month na nkanya mpa wo chena ana wo so di akwa ne sika ma no nti no enu nti na me de ba ha se nti edi nti na wo de ba ha se on pe dan ne mame na me nkofi se e omu a etoda be sorry kra na powder gu kwan ano ensu a na esi varanda powder pachon obo powder na bi hwe gu ho na sa powder be no me ni powder ko okay so uni powder kra di nti na wo ka powder say normal powder ka yem so wusu se be na no be so ye obi bia na be pachon ai na mi suo ana na mi suo si varanda mu ha mama Akoma FM 87.9 abe adweno na ebi da ensuo nim ti amama tam mi nsuo a me de aduane akwa kosi dem onye sure say wo ba ketu na de abe di agro na de adwen ya adwen na wo ken wo de kwato nsuo nim na ba ma woni ne tena ye no wa hu say wo pe Nsem me ba chwan oh ba chwan wonu akwa adro so akwa yi wo bi pen ha ya nkwa me ba chwan ya ko bi pen ya na mkwa ya wan na ya beka no awe ya kuma mu Nsem de yin ta na epie ntia na de yin ta na epie no wa na ka mo kwa ye no
Yankoye hobia. Na mo koye da. No, was obe say no no e hit man. Whoa. Ba join. Inti anyum no inti na mo koye. Ba join. Mo man koye obia. Ba wadwumi nso one wakọ edro so pen na de. Na je so betimi asa akwa aye obibi. Ti na hunu powder na aye ma show no. Okay, inti o high die ma na wo hwehwe ne na inti na de ba ye. Be ma ewu ne your friends say bondi. But your friend Theophilus Fodio. Akoma FM 87.9. A friend of Walcott. Walcott. Wow. What a Walcott. Okay. Inti yen hwe be ma no hia no wen. Pacho Michelle Wamanfo. Kwanbeso. Enam na danfo bi so na mami hu no. Na hu say. Chirim. Na danfo bi na mami ebe hu. Ono na danfo na wo danfo. Ono na danfo. Ono na danfo nti wodi kosi na danfo so ope. Ana wa hu won ye ne fe na ne je ho. Sa na o ka che na danfo ma na danfo no ebe ka che wa na. Pacho. Oh okay. Nti ka che na wo so hu ne pen na mo ye ayonko ana dada. Na oni mo ne dada. Pacho Debi. Na oni mo ne da. Pacho Debi. Oh okay. Nti na danfo no de beto wani mu no na so ye den. Se wakot so opel. Ana we ye den. Ana meti ase. No, unu ko hia e. Wo no so na wo so ye be ma wani gine ho. Akoma FM 87.9. Ka se ebra wo hia no no. Ena wo se wo ye nwom ho adwuma. Ena wo di wo sika ekoboa no. Pa cho sika se na wo de boa no. 20,000. 20,000 Ghana cedis. Pacho. Titimre mu sika 200 million. Pacho. Na wo ye adwuma ben. Pacho na menye adwuma bia. Wo nya sika no wen. Me ma me sika na wo be free no de ma me. Se me fanye adwuma. Na ma me yare. Ye mu oden. To ono ahwa wo batan wan hwe obe free. Pacho. Na wo de sika no ma wo na wo de ma wo ni wonu yanom. Pacho de ma me nko a. Won ko a wo de no no 200,000. 20,000. That it is 200 million. Pacho. Na Addai no wan fan kwa ye adwuma. Na wo hu no wo se mo fan ko bi studio. Pacho enam de okan ye nti okan se. Okan che me se ye me de ye adwuma e betum pons kan be nyini ente mama me. Na se adwuma Akoma FM 87.9. Ba bo no di sika na ko randu mu tuom. Enam pese me hu. No wani je nyom ho. Woni mo nyom to. Me pacho. Nti mo ko bi studio no watoto nyom a. Me pacho ma toto nyom a. Anyom ban. Ebi soundtracks. Movie soundtracks. Okay. Ti movie ben na wato honyom. Power ene nyame tumi. Nyame tumi. Ya, nyame tumi. To ma menhwe bia na to nyom na dase na ma mo to bia meka. Mi guys ma te nyame tumi da. O se obi biara ni onoma. Wode ni watu nyame so. Ama neni megu ase. Fiti mi mofra si besi mi penyin so. Mi hu otini a wakonso hwe mo erade anyi na mfiri mo. Otini ni na sohwe to no. Na so tinti mo erade mu a. Akoma FM 87.9. To me sunsin to me bia. Onyami to me. Onyami to me. Aha. Some catch us at nyom no because as o ka nyame to me no farmasum yes my hu sa nyom no okay inti woni no mo na moto sa soundtrack no e de man sa nyame to me movie no oh okay any power yeah and this power no inti eno nko an nyom a mo yo ye wo okay na yen hwe studio na da so ho e pa cho de bi egu wo 200,000 no na mo di ye studio no ana be man de kakra so Pacho ne 10 pesos green. Unko an wodi e? Pacho. E pacho. No mo de ko high store. But there be na me be high dining ti no otu betena me nchen obi am ko high dining. Ti ne dining as say me ti mu no, emu na ye studio no. Oh, ono ne dan. Ya, no oti mu na mo de ye studio no. Pacho. Nti e ma wono no if e betena Akoma FM 87.9. Ya studio. Aba beda won chen. Ti mo mu wa wo dan na wa high no. Emu anana one be ma no ati ti wo hia no wo de ne kwachia wabusuafo wo do kwachia na busuafo wo ti wo trinsa ene ho ne ma me hia no de na me maame e da so ti ase ti me de ne kwachia me maame na me bra so ho ti maame de no nim se e be ma na me ne no wo no okay no no so e pa chwa ono so de me ko chia o maame
Okay, ntina busuafo nyina animo. Okay. Enti studio no osi sese ni ho. Egu. Den egu ye. Be ma ne wa ha o. Ti se wan ka no kura obeka nti ka no kura bi e wom bia. Ti ma nyanto bo ase ama obi sa questions no. Otia wo tie. Wo dia bomba akomo mo nti se wo ha. Abom ti say. Yankopo adon. Be ma no. So you will tell you can Akoma FM. Okay, and then the studio studio no oye adwuma na ode cheche oba ba ode cheche sen se ne nanfofo ne ba be ye adwuma na omo de omo girls ba na omo nyina be ye nwum ne bi uko kan na ne buafu uko kan na ne buafu ti enam so ameka se ne mintimi emi mfeska kese we mi adwuma ma enye basasa ti mo enye ska kra wa nwum ne mi enya bibia wa mo ye studio no and as a business mo ye no for how many years anteki enu ye mpo enu ye enegu ye tu sika no ama me de ma wo se fa koye adwuma na fa hwe ho no na wo de ma ba ma na mo di ye anwum studio na enu 1 year enegu ye bachon mfa so se na wonya to wan ka betim di as a start business for enya hwe ya film kapre ba ma na anya adwuma se obi o ka e be ka se wanya adwuma anya sales ama woda bachon David wanya kapra free sika ni muda Akoma FM. na be ma no nti no ba ko homa bachon David no ma ko homa motina how many years ye kwa 3 years wa ma ko homa da me bachon David onto so o tu kwan kwa akra na e omu a me wo ye no before o tu kwan na matina nya sen na ye nya ye ni atra 1 year wa ma ko homa da David wana na oyi akoma na onya sika ni free because abra wonya adwuma wudu sika ni nyina kwa share studio ni mu studio no so de guru madam ase nti na onya sika ni free na de ba akoma na mo sika kakra da e ho no mo a na me de ti no na de ba akoma me ba join e ma mu nyina mu die me ba join nti studio no egu ba join na o se wonyem no be ma ni tu kwan me ba join o tu e de na si ya ma be ma ni tu kwan enam se me ka se studio no se o de beye ne sa dia ene wonjae no no ka se ne wontimi ntina biem je so kwa aka Akoma FM. Okay be ma no e kwa akra no na watu afri dan no na wo wa han ne timu no akotena ne papa ho me ba join anansa okoye no e na wo se onwo akire one what on studio mu se one aton he me ba join studio ni mu ne ma no mixer ne speaker ne niya modi ya mon anjumo to ho na ma o tunton di o ma ne ya we se wo ton mu ne ma na di ba join ma ne ya we o ka kire no se o ho na akire wo nti na wo ton e no se ton di e bi kwa ho nom ka onumpo ne ma me send ma na wakra ho ma ne ton wa na o share ne se o pese o ton no ono so bo wa mo ton ana o na ka kire se ton o ka kire me en se o ka kire me se me nyu obi na so beton a obeto a me nton ma no na obeso otu kwan kwa akra kwa ye adwuma what the 20,000 a shame titi 200 million o ton ye nyina no nya sai me nya ndu 5,000 kwa me nya ndu 5,000 ana na ne ma ne bia sai bia ya dada na bi nse betie to plywood ne table yo bobo nyama bibio 87.9. nti be ma no kwa na wonye mboso me miensa sana ma ye nya ne ntie ena okoy ba ye no na wa makra na nya sai na ka 2 weeks ama na nya 8 months okay okoy ye o send you scan kakra okoy ndie na minyeska on send me ska okay nti ye hwe be ma no konkra ni nyina no sika wo de send wo so ba pay for fabi equantinental na ho niema no na ye sai wo di gunsani ani sika sai na afemu ni nyina no de brew 500 cedis enu yeah titiska 5 million no na enu okay be ma no free nkran ba ye no e de na si ye be ma no free nkran ba ye no ka se wontimi ne mentina biem intime nko free nkran ba ye no be ba join obeka cho so ontimi ne wontina biem na o akwantom kampo no di kan se wontimi mentina biem timi movie on yeah me bra cry dance nyima asem we Akoma FM 87.9. na me chikakra wo se bra ba ma ne share won o de wo kwacha na busuafo na ebra mu oba wa yisika 200 million titiska 20,000 sky na wo de ayesa ne ma na o de gro medem ase wa nkobo ebusuafo bia ma ne se oh ka me boam ye nyina bra bo ayeye ba de wode adwuma no eye ni wode di agro wa ma obi ama ne pa cho me bo mama ne wo ka che o mo a o mo se adwuma nhyase de saa
ya de che na wo se ba ma ne ba no odi kan ma oba bi bai so o metu e ho so asem te san odi kan ma oba bi bai e betena ne sister nchen ansa no no ankasa eba okay e betena ne sister nchen sa oba no na o se ye ne dan ne yere no enti oba na amase wo betu afri dan na wutimu nim na mom no beta ba ma sister nchen enti ono no ba ye chiri no ansa na oka se mintum free dine o ma me no papa nyina aka bi se Akoma FM 87.9 be man kwa ofa na chida ba chwan be man ko nkran no ofa na chida me wo ye na na minya ska bi free no no wo ye na onya ska free no no ofa na chi me be ma foforo ye so be boa me ofa na chi me pa chwan be ma bi obeboa obi ene me ma mo ncha de kwa nti woni ne dai da bi me ne na da woni be ma bi anada nada anana so fa na chi na fa na chi kwa ye den na ba fa na chi be no obesa me na be ma foforo besra e wo dan mo obesa ata ben e to da by 12 ewia na mo nkwa mo hye ho enye ye nkwa to da madam fo no ho ye ye aduane no abedidi bi na okọ won che wa dimpo on more 5 for krambo da okay me ba me samba osubim question bi o ma me fam pem be ma no me wi a me samba osubim se be ma ne hun sem na ni so mira Akoma FM 87.9 yeah edini me de wakot Mommy obey so ni mo no mpacha ompra no mada so ini hobi muni hobi okay said no ba ni sika no ushia no me sa na madam fu bisu na me hu no oh okay na je sa dan for ye no kore okay nti na wahu ne da wahu ba ni so ban hu se ye ena ema ode ka che odan fo ne se on pene ma na ni so ban ye kama oh okay na yinyina na me hu ni de ahyase ni edi nkomo ofon so ba ibi wo ha na me meet no ma edi nkomo okay enti ka mo mpratwe mo no story kakra kire yen se de oba ne ka no okay mishia no ma me ya we se abusuan penance enti me bisa the reason why it here abusuan penance ana ono no be explain say o ma me no de ne ma o ma me ne ma ware enti no ono ne ma me no ekunu no e ware bi kan no ba omo miensa omo 3 enti ma me no hu sha ware ne moa no enti oja no be fa ono ne papa nti eye sa ne ma onuamo no omo hu ni se we papa nko okay nti na ma odo no ensheda enni wosa so omo penance ana me busa na about ne nanamo so also omuso ne o ma me ne omo nya heda penance okay nti mimi na me hu se no ye ankona nti me de nka me fana me na tena wodo na mpende na ya hwe na abrabo na koyi ne ehu ana mo ye bitu a so afom mo na nka akopo ma chew okay iya hwe o hia wo ba no na wo ye adwuma Akoma FM oh me amhia na me ye adwuma ba na me adwuma heda nye na nya adwuma bia ba na di medidie na menya edididi nti na wo ye adwuma nyesa wo te ho nyesa me te ho kwa wo hia na o ye adwuma pacho debi okay nti iya hwe oba ne se o ka chen se mumfa musika ono ni sika mumfa nkoye enwom studio na mumfa momo bra enogre man kan chen so mfa sika nkoye enwom studio me na me ye music dada ano no hu me nti no ye sha se no sha se otiti me tracks ano hu se me good okay nti no ono start so otiti me tracks so nyuma wo wabo ano no hu se me good wo wabo nyum ni bi me wonyum ebi ni sen oh mambi na obeya mambi me diasa wa no se na me diasa okay to me na me rapper they say no me singing rapper mama okay rapper mama see ye does ne wa a group studio adwuma ne ye wa Akoma FM amanfo eti ada 4% mo freestyle ekoso ye bosso ewom sa koso lady ni twantro kire me but ema me nsa me ho ha cause odemiko police station ya chimi tum ba enya hwe mi ti ni so die interest ati fo ma he ma sa no na bra
Hey, Masa Papa, what a rap. Charlie, you are good. And I will help you to rap and stuff. Okay, and Timubie studio no. Bacha. Obani Sikano na Mudibie. Was what the 20,000. Me bacha 20,000. And I'm what she studio no. Okay, make us say ye be studio ni there. Me na minim scanner no. Kopim se to no mani nyina wi ametena sam ka create na mu say ye ebedu 20,000. That said Obani kind no. O do kind no. To be sa no say why na this say sika ma no. Mimi busan no be kire mu say o ma me na de ma no. Okay. Enti no me no man ho no ma me correction be man hye ne so mi studio. On na sin na ni ji hu so obi bi studio. Me ba was say Kobe Amankra was say I like your dance. Marcos, yeah, I'm a good dancer. Bright Ajay, also Ajay was a thanks, Mr. Rapper. Abena Ajay was say I'm screaming. Is the rap for me? Yeah, rap no come over here. Need to talk my Nsem. Bacha. Yes, I had here. Was a rap moking con. Ane, ya Yakobuana ma. Why you rap no more? Tia fena, and I'm Jumedia Wesumene. Which I say. You be what? When the nana dia sem. Abena pokri say Nes DJ Clinton was resa de. It's for Mama Akosua, it's for me. Okay, we are back again. No Christian Benewa Christina say why my brother or say is the rap for me I don't know be ajiafe. Today na nekwe and condemn will fight. Asamo on it. Unisebu no. Okay, Raj Ken. Raj me support the work no. Yeah. Menya koko was we are here for you, Marcos. Thank you. Steve Bonsu was shining live. Cecilia Kunedu was a papa. Papa, yeah, asa. Kunedu. Ekria May was say I'm here because of Marcos. Thank you. Nana Ekria was say Abu Ziggy rapper. Well, you're good. Ajua Boatima was a welcome. Marco, thank you. Steve Bonsu was say yes. Abna Pokria or shall live ever US. Yan to us and making come messages in his yes network here study. Yampesa network here study. Obiakasa network in yesterday. Nasa office mess network here study. Eric Beth, you say actually come. Oh. ACS was good afternoon, Marcos. Thank you. Yan to us so you and my baby been so akaho. And when I work at China, someone quite studio. One a car, because on no also bonyum, and on also any jum home. Into woo room. And now would chair mummy, no, what they are with them. And now what the fun a studio. And now cotton answer. Okay. Into most at your business, Mobbe more champana, Mon Pranchiamuno, Senanet. Okay, no, Oban out or the Akrakito Abakobai. Oban Akrano 3 years. Into me had a bisana crown once him. No, Chelem say, Beman on Sheno. Na Beman away a crown or say a crown in Yaniba. And now, me Gusuni need me Busabis and say, I did see or say, I wanted the yen was in my Beman. Oh, okay. But audio a crab, or the Akran by what the Akrakoi. What on Banana Fizane? 3 years. 3 years, not in a coy. Okay. Or the Akran by no. Me and I'm machine school in BBA. Oh, because Akramiko school coming in the school. Maybe I'll can't some name in a crowd. Open to me, I'm a man because you know who so suity. Or dear cranny by one and national. I'm a granny school. Miss school. I see one mark on mother. That's in a graduate school. And Bizarre Eden and Akraniko school and Udidi. Aqua Mama Cohoma, now one shark run so that Akrane scholarship. You could tell my maybe fish. Tina. Omo anniversary o school mo no ana wo say me ma me oba me ba no me fa ne ma no fa ne nko yes obi anfa e ba ba akomra ti enne ma enam so de me ba no e ko yi ne enya admission bi ne ekotua yi enti ma me no e wona na omo na na hwe oba no me ba try enti wo kra na wo ntua ba ne ho bi bia mpachum zan say o ko school ni books no wana na the books no any to books ko store na adwuma na na me ye no
ana na me de etua mo wie you know say be ye costo e ba choin time studio no ye adwuma oye adwuma studio na me so ye costo enti be man mo tena ye nyina wa mo akohomada me ba cho de ko so de konkran no wanyi kapre sempoa da bi na emia me sika adwuma ni sika no de be tam na no dididi o se wo ne ba no wan hwendo wan ko to books Amanda ewia so eya no obi nye obi bibi kwa o adibu ho a ono asem na o ka no akra ni school me na maniska cost owura na kwan of us ohun no eye me na me ye adwuma o information center ntina me bo na dwa ton de ho de huru na o de pay ma asem o ko ye adwuma nkwa na me ka asem ma na nye cause na me hu ni suban bi nti me ka se ni suban nye fe cause na oko odikan ko ye adwuma wo Asufia side ho ona no opon adwuma no ko hia na ba ne papa no o sani okojiska no onkojiska ni ba ne papa ne hwe no no okoye den ende ono ohwe ne pa ene de ohwe no hey cha so won no won hwe no me say enye zo kan mumfra o ma me say uko hu ba me ya ne ten nyina na o ba ne papa no o ba pa ne papa no ohwe no ana chire no ba hwe no e chire no ba ncha se ndem me hu no ohwe no ba chire no doctor ohwe ne ba be si oda so hwe no na okay coastal run why na introducing him am ya kan okre we are danfo na introducing him am enye we na mom na danfo okay ka say adwuma bia beda ho na ko nya scholarship na me kwa me nim mum sa ne say o ko no me ka kire ne say ma ne nko na me ma me ka kire ne say da bi o tifi wonya hwenti ma ne ko na me say da bi ma hu suban kakra bo no enti ma ne nko ahra no ho so ni suban nye one konkonsa ade wi obehu bi ono odna no beka ena on fa so said we panyina na akora o mistake obi di watem o muade ankasa on fa nipa ono on fa nipa ena on hu ni say dia ono di agrosi ndia o hu ni ku but so oni ni di agro ko ekira na abunse onye ewura o kasab ne kasaba sabasa iti me o sabe oni me kasakra o tini se me kwase abo obo mi dia nyina obi na no anu obodua ma akoma kosan o dia de se bebre madane o me mo mi mu dane bo ho recording kra na mo akra of me anu dua bo nyina bebre eduabo ho recording bebre utimi bodua send no phone so e ba cho boa eduabo de ma boni 2 ama me bi na me time na me nyem na obeja me ho akwa akra na ye me ya se o ma me sika ahye na obeja me ho no mako ama man fa nya madwuma 10 nie me boni 2 but say me kasa na ya odie na me de kasa be me mo me friends obi am ni dua be na ya wo bo no wo ka ne sen ka me yen rese bi o sika no e ye duabo aye be hu obebre o hu ni hu no da e duabo wonu se awon ne na me wiem o ti na bible se ye fa ya no kan sempa okay be ma no ne tie obebre unya yie da honhom asom enti de be ma ne be ye bia no enya yie na wanya bi de ba ba hwe oba no onso obi bodua oba ntoa me kire wade oba ntoa me pa cha ya na ntoa gina ho ba cho dey edi enti na ntoa tie na wotumi kum ne pakoro honhom som enti ya na mo imi no me ye ni nke be hu sa honhom ne na mu ti wo ka asem na ye bone ne wasom na wode ko enu nti ne yesi ni wo batam ka nche oba sa wo bebre wo ka che oba sa wo bebre na wo masom oba ne bebre da che ti so ka che be ma so bebra eye dua bo nya toa ni nsu aka ne ye de bodua ka se dua eye dua ye no me me chiro so the next time won ka bi ntiro bia na wonya we se dua bo by the dua bo enu yo bebre one na sa ka je chire mbiem Akoma FM 87.9 okay yenhwe enti dua de wabru pi ama mo dane bebre on de osim yenu pe ene suban ba biem opra dintie ma dintie ompra fi dintie ma yetu free edan na ye wo mu face no osori a ompra onye hwe da bia no obesori bia oyare enti ketwa no me na me dware ndi no ko school ne ba no ane oba twempra no me se ne ba no onye oba oyoba ena na odware ba se ma me no se efiewura no se fiewura no wo ho a na me kwa ye adwuma na ko so ni bia na nipa na page no odware akra no de ne ko enti wona kan pro ewias no kure kan ba akopro God is watching God is watching me de ne ba me ansa papa fie ompo no me na me dware no e de akra no ko school ekofa no opon a me kofa no se me wo school madam number kame fa no akra no ko school ba o ko school e yaman from me we fi school ndin akra
wonim ne madam fo bi woni omudia eya dan fo mancho de ma akrani scholarship no eye question no koye no madam no menu me nti ohun sa akrani ye me ba no ofrem bi say eso ye na me ni adwuma na wa me na me so momi enye eyi bia na o say ne me ba no de no ko school na me so ko school da do ko no say da bi na damfo bi ye wi ba wonya scholarship nti o de be ma me ba no na me ba na ko yin school fees but ni books ni na yi de nti ena me so o de be ma o ba no me ba no o ho de obi anu se me ba nnokwa akora ni wa ha obetumi ho de akora ni se o se o pa obi o se me ni pia wonten a se me o de o ma me juna de me jina obeba me ho o ma akora ni me jan finfin obeba me ho ejo ma me akora ni se be ma ne sisi o ma me atia ni nti o ma o da bi o na ebe woni akora ni se be ma ne papa so hu na akora no a wa hwe ya obeka se be ma ne mpoba obi anka jo se woni be ma ba da obi aka osa no ya akora ni very beautiful girl what na ade abone trimu kama so ohoye aha ye be ko school ate opeto fe kalipo kuri ni na meto bia ma wate aha akora ni very beautiful girl osabema no enti ye nto aso free so dina ni suban but enemu de no ono da kama na because of ebia ono na de ni sika ba bia studio ni ade nti na tire bia de na wo kame oh David me kra na bi o ya de na me mpa na meni nji sade no ya no wani nje so ono ne beda wo ono kra pinche na wa ye no galaway meboa be ma wo chichu ya no nka wo se achichi ya wo na wo chichu okay enti ye hwe wo nyi ni se wo dware ne bai ade ne ko ekofa no eye ni say because no one say bibi wo obayi ho mpa jonya ntia cause me ye bi studio ni we kra no no ni hwe edu me bi a siska ni wa na me entina wo ka so oba akoma na wan cause bi wo kra ni siska ni wa me friend maame maka so o mommy ne de me ho nya yi o akra no be ko school na me maame adigwa ama miska ka ho ebi wo kra wo no wo fro no abaji bi wo so ame wo de mame akra no pum school a okodi holidays on maame o Friday bia Sunday anwumani akofa no e de number so enti me wa say o ka kire me say me nhwa akra no okay ni ne hwa akra no kama maame asam number na mo na bia me kama so wo kan kura wo mu na ka ne kura animu be man wa hwa akra da o ma wa hwenda enmre bi o dware no kra de ne ko da enye bibia na abe be nipa ne boni aye wato dross ma woda wato atade ma blazer ma woda toma mema na toma ma anti ne fe toma otobi ma woda o ma ska koye wuti da bema asam ne anu ya ya na me yeni nyina uyeni pacho boa na me mani sky unity ebi okra me ne me bra ba ko ba se me pese me bundi ono so ya adwuma information center it say we beka oso oboa yenhwe de ensema wo kanyina obetimi ayi wo bi dance ye sa so mese kura nim sanda mehyo obetimi abo bi dia me yahunu o mo madam fu bi okra no ni se mi dwale akra no ene o ma na ye tifie ho no ekra no e ka kire bi prince na o be ma na wo dwale wo ba sister ba ko ani ni nete ye ni nete e hye wi o ka kire ni na o be ma na okay wo dwale wo ba matwa ene mu ntwe na mo fa nto so na yenhwe o ansa ayi awafo bi timi tinacha na afi o ma bese asenua sanso ena obi batna che sabi obesi ahwe no akra no etumi ebese no no mo so mo pese o mo hwe akra ni nie wo hwe no na me o mo si Akosua ni o mo ga se me fa akra ni njire o abena boafo no si Akosua ni bia akra na me de na kire wo no feel support say African mentality Grace Opoku wasesa sweet Akosua I will follow you everywhere. Thank you Faustina Frane may I say Christian Addai you need don't go I say Akosua you look so cute thank you my yamra asem so adie na wo ba ne ye ya ema wodi ho abufuo etu kwan ekonkran cause oban me ne tin na no ombu me ya bani ni nani maba mo shaman o mo person mo hwe no fine lady o so ma me sanse mo mi no kra mo se
Facho mene oba ni tinya no mbume. No mu. No mbume. Enti asimbia me meka bia na ada ne ntokwa. Okay. Enti me yese me head am fa me ho nhehye ne sa. Okay. Yese me respect me. Ti se bia adwuma na me free beba na me te ho a na TV na me hwe wan kasa me ho a me nkasa no. Na afi se adwuma no me kɔ on the studio adwuma na nipa ho adwuma na ai. Me kɔ ne bo 8:30 pa ho a me ba yese ye kun fi. Nti ebo yese ye na mo kun pa wa no. Cause se me pie na me cha me kɔ na me nyama ya. Me nyima dwen a odwen. Nti me ba yese woni me kun. Ti yese mtimi hwe ni din ma yidi. Ade na pɛ ma asɛm. Me pɛ ma asɛm. Ma asɛm tete no. Me hia no kra no hu se. No de ma asɛm tete. Wo ne tena ye no fa ma asɛm wachi. Pa. Me hu abe me ensan de me hu. Ya woni wo mo kwakɔ ya na wo gyina ba bi na hwɛ wo no. Ba ko de me bisan se da yem paso because am ko han. Hey! Wa ba da mo paso. De ba ko bi di kan ba ho ma ne be de dam paso. Me kan ma ne ka che me se enye ne bibia no. Nka bibi wo mo anka on fa ne ma bra me wo ho. Oh. Ana se kan sa wanya de ne wa no amfa bu ama no. Osan so de girl bi. E be dam paso bi mo ka che me se nipa no oyisini girl ni twesini na. Be bi okoda na de asan. Director nso ne beda. Okay. Tie ne o ma ne beda ye dem ho no. Enti no obeda wa najo. E ma woni be me dam paso ma sa ba ne da form. Ana se na esi ye. Sa oba ne de on no da form. E na mo dam paso. Ti mo ni oba ne na da na dwumu ni nyina. E ma de tie me ko kan ne bi. Ka che me say sa oba na e ni bibi no. Ai o pe. Oh. Adam ni kra o. Oh. Madam. Yeah. Sister enya no kwafo. Me kanya me yesom ni sawo. Uni nipa na o ka kire me say me de ne ba. Me ma ne be dan pass uni say nipa no. Se me bo sister ni din na sister ni titisi a. Okofia de wo timi ye no obetima ye de che ono no de no. Edua na ono ne bo no. Na ono gale. Me fa oba foforo be da mo ntem. Nipa che o me fa oba nkwada me ntem uni. Sister no madam funu no ye fe na adwoa. Madam funu no minimum ka se nyame record ni wa. Madam funu no oh na me ne di agro bibia ntino na sorry ben ye fie ntino ye Sunday on kwanya on kwa ne ba ho na o me mienu na o ho o ya ade ono na edi nkomo ye bibia e na obetena empa no so na no o he TV wo ho me nya se me hyedam obi o me ti abonten na me hwe mo e na me me namfofo so be na me no pie mi gina abonten enti okorua na so dem o kakra na waba na wabe hawo o so ye me kuro mu ni na onu di agro lady no ono no se onu no na nya me na start time na me nim no that was the first day I me di hu sa sister obeda dem ho wie ye wa me da ho kana ade anchi wa me da ho oba obewura ho keke obewura ho eno ono ko ba ono ko se wonu wa ba jimi kuna bosi wo eno oni ni oh baby enyem bibia no se o ye ma na o mo ni nti on ko efi oni be ye se anu mu din ko mo ye bi enyemi baby se me peledi na me kan ye nka me mpe no cause lady ni chen na me lady ne dia go fiti me nkra bi o ye panyi chen mi o ase bibia na me te no be ono so te no bantima no Olivia and am say na studio no bantima nti oni mi pa chen no okay oni mi suman kra chen no te no enyem bibia no okay meba ya beto aso na mami mi se we yansa makọ kwandam ho na wo se studio no na wo fa nkogoro medam ase na sika bem e dey bia na mutumi nya se oh ebi wa ya share adwuma ase no se e depend ni pay beba cause ni ye demo ani 50 cedis ye master tracker ebi mu je 1000 ebi mu je 500 ebi mu je 300 okay bae no on se na afi na e bi ni foforo ntina ye chem obi wa e dey cry itimna be 200 baby ada adwuma ama no 2 million ada adwuma ama no itimna be 100 cedis ena enye de bia na adwuma ba so what man say enye de ena me che say me pa cho boa sister na no de o shemi ama on aha asma me kanu radio so da bia bi tie da bia on so enye say bia me say ade na o ye no enokre na won kan no enokre na won kan on hwe ne ho asotwen da ho twen no nokre na me ka che no he asotwe bia so ni ho twen lady na no de won kan nokre kwaso now hey urade unim say na asma pie radio so bebrebe wadru wa insira fam nyina he say obo ma me baye no obo o ma no meba ye bedru ho kwandem mako ye hwe se de esi ko wo hwe asem no pan na ni so a
ohwe se de abaye si kire ne nsemu a enka na emu ode ai betumi agina so de a kire be ma nipa bone a woye but on se be ma no so be mu no o defend ne ma bebre ade ba ko aya na ye di asema me pese me hwe trend ne se ye wo so obi bo obi kwadu ne wo se wo defend on se ge no de obo be ma ne kwadu ne ma wa ya enye ba be ma no ntumi mbo ba ne kwadu but o defend okay but all they say e ba ne sa dia ne dia dance se no kure bi e be wo ba bi but so de me che no ye wo ne se o bo me kwadu me nso me wo ho nsem a ebi na opeso de be but as wo de tete ene me nso me nim de wo nso wo ye ya e ma me ye sei yi sade ne tum okay so when ti me yi sade na ntum dia na so no kwadu na obo ne e begina so de aka asem no okay eno na be wi obeka so wo ma de atia me but obo kwadu wanya gina ye sie bi e kire se de all ka no enye no kore me commenta me be ma de me nka ma wo nte no wa ha breadroom me so ameka na mu de mbese ahwefo ne atiefo hu no ba bia ye ko no sa na tie enti wo ya be ma wa bo kwadu wo ye se oba be wura wo dem wo so no oba ne ba wo dem on se what ma kire mu se wura ho pie but me na na wo bi se oba ne se woni ne ye bibi o se wura dem na emu wa na ho ananye sa na kan ba ko na ho ba me ba ema ne mienu nyina no wo bia okochi wo bi se ba ma ni ne yes ayi filigadochi le pa cho debi and ye wa hu bi da ezo oni adanse okay ezo oni adanse no nti ma ko ba bia e ko ne de se be mai won se ne ne yi no won fa nyina yi ye be se ne mema ne begu ase se de no nyame bo aye no nke sa anye sa nke ye sa me da se kwanda pastor Julius ya no asesi on atwa me questions ni wura mu aba kwanda me da se papa da se e bra wo ko enkran no oba yi nyim me ko enkran no nyim bo so me sen me ko no nyim be 4 months no nyim be 4 months e na wuja na wo ko ye ko se sa be na wo ko no wanya no ne dan no a no han ni mo mo de kwatena o papa mo ho wo de no kwa shy o papa mo nsa de nti a e se na ye e dan na ne atim no isan se no nya de ofie nti no o mu fie wura na so na odi fie wura na atim nti no e ko fa ntokwa bai nti ntokwa no mu na me ma no etuye e betena me papa fie because of omu fie wura no se nka mo fie wura no bisi anka me frɛ no nti wo de no kwatena ho ana me de no kwatena papa fie good nti kwatena papa fie no ye tena almost be 5 to 6 months okay but still na do ya no we on se santo kwasem na suba suban wo mu na didi matama ma wo fo hu suban ono timi kasa na watwe sekan gina me so ono oba no a me ne kasa me just kan me metimi age no ono timi twe sekan gina me so one day kasa mame watwe bi da me pa chon ba ko utwe ne so sekan pa chon anopa wi anyumra na anadwo na anyumre edan aha sa ada no na me PA me ba be hu se woni oba bi she studio ono mu a oye adwuma ma no oye adwuma ma ne sen o de che no sa girl no oye adwuma che no tu susu se be ma na ne bibi no no pa chon me ko kan ma ne ka che se ai onya sho so we jealous do pa chon de onya jealous o se bo adwuma ne ye nipa ho adwuma oba be ba ma be ba nya sho so oye jealous pa chon na oba be ba me ya we pa bet no oye che no ti wo hwa na ne bibi no ye che no wo nsu sika na wodi bi adwuma no wo sika na ade ahyem nti e ba se ya na wo nsunum ye hwa oba na bo kwadu sa wo de ma ba e beda ho do wo hu se unu obi eye kafri bom pen ma me hwe wache be oba yin so se bi ya wafa wachi woni mema bi e bi edi nkomobo ne etete dan ho ene ho ne ma o bi da o mi na me hu bebre ba na me yimani me ne ba panyi ni papa no kra no esofia bebia no oye adwuma no on se opon a your station gina faka ba no wetimi twam e be hye nipa no me on se bebia me ho na me cool school na me bibia timi ani pani me ho pa ntimi na me nya course fi bu wa me musan by toss me san na me bisa no eno se me bisa no didi matem ka chen se me see we cheap girls today didi matem be bre wa bra me mani atanya no hwe me me ma no kra nkasa ka chemse me ya hwe ni mefo e ti de ntina me me o si edai o si edi me sa no kan mi ama say mi ma no kra nkasa asem ni bida ya yo ma wan si me e koto han me aso koto ma me ni but ayi evidence ben na wo wa guy ba ko bi ya ye ni sweet darling ya ye ba ko ayi text messages me kwa akra no ena owo ye nti owo ye ne we sen kameba ba me ye sen beba na me da yesu munye na o da yesu munye ebi o ha me ba no ebi o ha me ye sen me ba ebi o ha me ma be du kuma se me ba ye na me ba ke chona ma wo no no we free
no afrim wo da ye ni mu no me da ye ni na oba we no no afrim enti na me osofo bia me ne bo mpae o ana me frɛ na me bo na mane ana o ka ze me ntwen na o be frɛ me enti me twen no be 13 minutes na no fam no ka kyerɛ me say se my use me kokuma se a me ntwen kakra sana sofo ah no wo hwɛ no me bi na me so me fi mani hwɛ ade okay ansa na mako okay na me se mate enti wo mo frɛ me na me ka kyerɛ me say adwuma nye enti no onya abotere adwuma ba me nsɛm a ana this ka ba me nsɛm a me ba enti oya sana meka enti emu ho no frɛ me say on kwanye odi ka kae obi frɛ me ka kyerɛ me say mema ode mema ba me dem ode mema ba wo dem me dem mi ja no kwa akra no enya bema ba ko enye fie ho na ama me te if there be ma me nti fie o da o papa me papa nti fie o me nuanom te o isan say me de bema Addai no so ya wo papa dan me papa dan nti obetumi de bema ba Addai no mu abra wo nuanom wo ho ode mo ba ho se o anteme se o na me nuanom ka ni suban kyerɛ me kɔɔ no na me so me hu no nti na me pɛsɛ me so so ho so nti omo ka na ka nso omo ntwa so nti omo yɛ wan sɛ omo asemsi omo nka bibia nti nyom na ka kyerɛ me o abɔne so fo na frɛ me ka kyerɛ me sɛ wonya hwɛ sɛ abɔnten so fo na omo jealous wo ne dabi so omo yɛ bibi tete mo ntem dabi sɛ akyire ya bo ba ya ma last me frɛ no sɛ o ne soa bi o e wa skole mampon ana me sɛ ne soa na ba o ma me ne nkasa okay nti ne soa be na ya wa evidence bi a ya de ba kyerɛ mo sisi a we de anya ma Akosua ne we de feel gadochi we ne twem ya se we ne sɛm a ye ni nyaw nti evidence wo ho ya de ba kyerɛ mo na support be ma ya sɛm ya work na because of evidence no wo ho nti ye be ma oba no ayi no so ano ama ya hwɛ to aso na ye mfa nto so nti na yes ya de ato so oh okay na me pese wo si wo ne po na yɛde ato so nti mami nru ho na yɛde ato so mi kyerɛkyerɛ mu kasi ho okay nti no na nti momra aha wo de mami ni kan kyerɛ mo ansa yɛde ato so nti bra na ɛbɛhwɛ oh we yɛ wakɔto we yɛ wo anu yɛ me we yɛ sweetheart anu yɛ ne mempena hey when you WhatsApp anase WhatsApp ni anase mo chat call logo chat na nkasa on say da bi we ni ne phone so call awaye ne call waye yeah na wo de ande waye no wako o mimi de waye no wako na bako yaye ni sweetheart ene ye ne mpena na de yin my future husband ene so ye ne mpena me ba try that so me ba cho hwema me obeyini nyina no a kire me dia da so no my future husband obe kire ye mu ye ni future husband ne ye sweetheart no ono se npa foforo obe kire ye mu wa ko to de wono an si he okay me ba ye sai de ye yi no free ho a ye de message bi atoso biem eno ye my future husband no eda so wo win makenkan wo betumi akokenkan ya wo WhatsApp Facebook live Akoma 87.9 FM Facebook live YouTube Akoma 879 wo betumi akohwe Kings TV live Osecrom TV live de mekan ni nyina eda ho ma menkan bi menkyere ho ana bakare ma me wo kan wo because na wo wi a me pese abaye wo ha wo yi nsi bi a wo bayi ni na no ama yesisi a because obi anhwe obi de obi anhwe eda so but until we dey dey odi aba green one no dey ato no ha no green no you read message okay osi ani I was doing some small work for my father I'm now on my way coming please do not be angry with me that's right wo betumi akan bi ewo ho second one dey answer eyi bi abeto ani muntimi osi please forgive me do not be angry with me. Stop what you are doing. We're not okay. And I will call you back. So when you know my future husband na a day Sunday. Mamia or T. Malik. And yes, sir. I have formed so many. I am Abaya in a Casana. Daddy, your future husband was able to maybe
number future husband. That's right. And this future husband, you know. And this message way. One of the man on the man. On the Sunday war. The future husband, you know. And this message way a Sunday. Within Rahina too. Or the Sunday Rahina too. So the man Matthias Yapana Mrs. Ani no. Sahani no. Maybe this no. Yes. Okay. As if for you yes. Sima and the besi wa the besi no besi studio hase Sima and agye ni poso enye wa fidie ma emanyo ema ye ba se urade nyame Japa Roofing, I work quick at Japa Enterprise at the ultimate premium long span self lock number. And Chelsea Papa, I'm a to swa about Dambomu. Japa Roofing long span self locker, your friend ultimate premium no a papa. Nane boss so the edda from Sabre 1 and 10. Sa what the bow dance and fear to pay na at Tidiati. Japa Roofing, I want a dear near, yet the board dance so your papa, I send you just an improve. And it is a sorry dang, and cra, and Nasa Jumakobi. But what they say, what do you need to check Japa Roofing as Japa Roofing Aerotas and Air Strong Crew. What the bow dance over 40 to 50 years, na at Tidiati. Na Sano Juma F say, ya redare our Addai Bosso, free transport within Kumasi, free estimate, yama 5% discount, our Niama Obatoso. Ube Japa Roofing, our Tafupan Chrono Quantum so. Bonsomu and the Kodia Jansin, Fimfi Hope. Frewon, I was 0504 888830 0271 322152. Japa Roofing, quality assured. I'm coming on Miss Herbal Doctors at Dawson. Now, so the pneumonia dinner dear Procope, Dr. God bless. Or draw or say a dear say a banner be drama on Nissa so Ghana. Obama Moyamre, Esha, Anna Awu, Asmayare, Anasa stroke. Why a Cassiado, any idea, a Kayadie, Anasa and Queen, and Namunyarwa who do in our better Sasabro, Anasa Kaka, Munamanin Sansa, Anasa who low sperm count. Dr. God bless, Eba Sawayadie, Wakwampo Abawo, hepatitis B, any cocoa, Dr. Sabra, what your drop count that crop, one more pair, I won't put your Utruha on your Caprabampo, Obama Obesisia. Adibaqua Dr. Jawadia Pa, a crew, say diabetes crew, and now a crew beer for the Dr. Shea, and Nam the Juma Penti, Dudwana Bonimanesa, Obabra, Omafa, Yadiako, one Taji Cassianso, Ubu Dr. God bless, our Asokwa, TV3 for Natuha, Frano, our 0243 641860, 0243 641860. Dr. God bless, Udi and Wajuma Fatao. Yamakwaba Adeba Akoma Nsem Jumedia so Ewa Akoma 87.9 FM. Yababiam Yabani Aba evidence in the Eguose Chow, the young family more and a dosso. Name of Mesramo, Monsai and drop it, Mon drop it. Message in Mammy Biam drop it. Aha, Wama drop it. Me pacho, ya drop it, and Nuntino me phone away. Me phone one casano away. Come de ma Rahina tu. One can kai mammy. Warrior. No watch them. I see it. And then near what the atoso. Okay, a delay kakra. Meba answer na beba me de be man mami misa question way. Rahina to say walk on okay. Aba train je. Wa behwe abrantie no a what's to din say din what's to say men come out my future husband why you why me pa cho be ma be see me ne no ho no okay ono one number ne my sweetest heart no or you two some say the same person my sweetest heart no one or sim too and was I and my future husband you know okay member or opportunity can be so enya no kre ye bet my friend unu adkunti amekasa me hu da number no me hu ni ti wo ba me screenshot yi onza na amekasa sa phone na me screenshot yi eno no meme no ba ko nte brofo okay ba ko te brofo me read messages no enti me screenshot we ni wie no a me ye ba ko no na oba enti manye fast antwe okay ba ko nte brofo anti wo read anti wo te brofo me na me screenshot in the fast cause ba ko no de all ka no
on head and tiasi and no na was done that sweetest win okay aha nti na ma mi screenshot e no no okay meba na se we ni ye be ma we ni to se dia ene ne meka se ebra na wo ne ye nua be man atie no na wo ne we so twempena me pa cho da bi na enye mutie ni mu na mo send some messages me pa cho ni ejai no wa kra no o be ba na mo nyai da bi meba mo nyai na okwa akra no mu jai na okwa akra no ni enye njai okay nti okwa akra no so na mo nyai oba no e omu ase o ho no na me hu ni seriousness bia because me sada ma me bra na wo hu ni seriousness but na mu njai ye pastor I me pacho bremu kakra ma me na mahiti me kire se na mu nyai wonu nka ncha osa wonu wojai ena wo so nka ncha se wonu na jai but na de na se konko ho meboa me pacho an tina mu nyai enti me bra de to nanim ebisa ne se onka bibi nche me fi se wakoja me hono waja me hono akotena baabi o ma me hu de e na de eba okay but okwa no bo ko ma me ba cho David me wo ye no na e wo mu a o ma yesika okay nu 500 but the waka se nu 500 mama Akosua enka Rahina to na Asasia na Rahina to was in the comfortable lead seriously but Abrante says all Nsem no as a dane kakra but adie me hu Abrante hu say o nsem bebra obetumi aka dia different no etie again but look at him say or respecting so much so that on person obeka nsem bi but mama Akosua futo metum no say bebe ya bedu sese no hia so ka no kure bia ewom anya sa de ye tie no sa de begina so awu aten enti on ka no kure bia ewom na o feel say beboa na ya hwe na agina ka ma no ya tumi aboa no kai message no wan kai se won ma de kai ma me pacho eni so oh afri so mo ye afri so kafra nka me ma no akan e de amaye enti me ye hunu be mai woni ne tie nyina na woni me pacho na me ni ho omo de ato so kan e da so kai ma ye wo de ni nya reflect ye na me ni ho na me ne be ma fofo na sa time na me ne we wo na me ni me pacho ye be ye call waba so oh ye ni wonya mai oh okay abada so nto betimi wahu me pacho David okay ebeba nto wo na wo send ni ska o se wo kwankran sika wo di send ni na ni 5 million enu ti no nso ko hu my future husband wono so fa no na me kono kra no me kono me man 45 million aside say microphone no mama aside say me kono kra no me man me di kan man no oh aba ema so ready mama where ready honey I was doing some small work for my father. I'm now on my way coming. Please do not be angry with me. Please forgive me. Do not be. I said free so. Okay. What enya what kind be? Ebi ni onu akan no. Meba bra we wo dia na yensamra. Wo beka no kra ne. Just say yenko. Because akra ne wo ya me yakwa say akra yi ne ho wasam. Akra yi ne ho wasam. One shot dia na bobo ba pe. Okay. What's not sending? Sama send this one so. Na me send it. First me call for na me send more no. And what ni na ni bob sia. Nti fo no ma me send in sin sibio. Na me send the ma minu nua ketwa na no de ma no. Me be kwa akra no. Nti no abobo sia wo so. No abobo sia wo so. Me be kwa akra no. Meba I was doing some small work. Now wo ma be ma pressure. Say wo mra wo. Na o adwumam. Be na o so be frɛ me. Ana na o so papa so nya de man nti na wan frɛ me ntem. Ade o so oba o so be frɛ. Ye ntebro ya nko school pia be ni ba yim. Wo ye late. Eni pa na oba me dem. Enya me ho na o ba. Ye kwahia. Na message wo fan. We nye sa message na emre na oba ho no. Ti. Eno ko aba ho twice pe. Ti. Wa ba ho nipa be 4 na me ma me apa ma o ma free dem. Me wa kra no. Yesuma me frɛ me back to yon. Me frɛ me back to ano. Me nya ko fi akra na me frɛ me back to ano. Se be ma ba mi abema bo no ho eno ma so ma mi nya ne se meba ma ye ne hwan ya okay ya ne no edi nkoma wo se wono ena na wodi sika no esende no okay hello
Yeah, hello. Good afternoon. Yes, good afternoon. Akuma 87.9 FM sini yamwakwaba. Okay. Me pacho wunim Rahina to Malik. Rahina to and I wunim Theophilus 87.9. Okay. Me pacho Theophilus wunim se otu kwan kakra. Otu kwan. Eko hinin pesa wa woka. Oh, okay. Okrakra. Me pacho oko aye no. Wo kire mu a na wo de sika esi wo so e de ma Rahina tu. No kre. Fair na wo de sika esi mi so de Akoma Rahina tu. Me pacho brand do wasan e na o de sika ma wo say ma no. Oh, your favorite time. Many time. Your favorite time. Na Bia or the man. But you say. Really, now so was in the main room to the and the minister or like what and the never him no. Oh, now because it is Akoma FM 87.9. Okay. And Sisikana ya was sending on. Yo. Me pacha ya no agina baby ama me kakra amane bunimu. Enti Sikano o sending na awatwe. Bosome anansa sign o sending da bia. Oh. Maybe maybe 3 times a week. Like I say, but I say, like man checking on consecutively, but was sending him. And Sisikano was sending bra woman we ma Rahina to know. Dia na eso cry saying. Oh, dear Nelson. Dear Nelson. The Nelson, dear 50 cities, another dear the 80. Akoma FM 87.9. But okay, among that, some Canadian highest you do 100 cities as 80 cities, yes. Okay. 100 or 80 years in New back home. 180. Yes. Okay, Odeba, Rahina to so enka say, now on fama, but just as a call the buy in ano, what the good sania, by 500 Ghana cedis, me pacho, won't to seek out what the ma wa Rahina to, what the ma wono, or the man on also the good sania best saying. Oh, 500 cities, no, album yet. Now say, like, whether blue or okay, there is a media and the shed yard. Don't know whether drew 500 or more, something like that, 500 or more. There was any banner and a UD. What the amano? But at least they have 500 or more. 87.9. Below 500. Yes, below. Okay. Okay. May that say the any person you no. Why are dear pa? When ya dance krumu no say ebi o crowd the see wife so. He said yeah na medical so na when you have the wife. Oh, okay. So the kind one more better what the far wife so. Okay. May that say nothing the wife when na mama no dey a sim wife nyame pa wa media dance kurumu amaye na me ka sa wo ba bosika bi what the best 20 million yande but range 5 million broso kakra na mom enye below Akoma FM 87.9. That's what like more because we in cramp as more the name below okay Mata nyame nshira amen medase utumra no akire sie nti yekotie wodi scan ba wodi bi bai na enye sakola sa yehwe obaye no wusi oba no ya wawo ba ede ama wo no ontu emfiri o papa dan na no watim wa bra wo de ohan ne de ono okotena mu
ni nyina ne say it's like Nsem wo okra cause me be kwa kran no we me man 45 million na me bresika oh woman 45 million man 45 million ene me me say won fa me say mama me 45 million na me tia gi ka mama me 45 million na wan kase di ne bra ne papa mpacho dem ne papa eyere epanyini eba ne yere esika na onu kunu ko fai ana odema ne bra ana odema ne bra fa 45 million se fato ho me pacho there bi o ma me 45 million se me fanto na emom ogi mu 15 million e ma ne bra no ne bra ne beje inte be ka 25 million e ma me sending ni mu 500 cedis okay na ka 2000 no okon wa ma me sika se ni fato akra ho inte no na me de to akra ne o se me hwe ye me ko mi kama 1.5 ansa kwa lockdown be ba no ansa lockdown be ba no me kwa akra 2 weeks na lockdown be ba no ebu ana man 40 cedi eno nam sendisi wonu anso ebu ana man 50 cedi no meduma last 2 years obua ansa kwa na obeka chem say last 2 years ni mababu sin ansa kwa na obeka chem say wababu sin tia me fansi me nia ne so ne etiase ho last 2 years oh yeah he last year na wo ne metiase ho tie wo kasa gumu san kasa enyiwa no onso ma hu say onso mo nso onka no kreti o o se ne etiase ho wa abra me do bamba pe fiansa na me kwa akra me chese me phone no so bofia na de o se wo send si me so no ne eti afere ho wo kwa ne de wo ma fa le do onya no kwafo onya no kwafo se na wo di bi send no ba de aka de wo use eka 2000 anya bi akra no oja sika kakra mo de onya no kwafo se okay cause o nya me obe wo no ye chance onko he me ha me wa kan kwa no ko e ma onso mo be wa mo ko wi no me ko na mi se de mo kwa na mi se mo jiska o say you miskin to mo be call frame ma me sande en ebu ham timi sande be 100 cedis ebu anu ma sande 80 cedis se ne man timi so mo be call sande 100 cedis sa en na mi ya no person ka tell mo say ana ka tell mo say this case ni bra phone so nko je pa edrom man en na me bra ne person o kire mu say ebi wo ho a en na o person o kire me bra ne person o kire mu say ebi wo ho a na ma sande 80 say no mo ba obekwa antrenta o se de na minim say ye kwa ye jiska into obekwa na ofre mi meba ma memra ayi ba akoso e wo hia me etie for ye nhwe oba yi neboso asan ne neboso a ewo atwa waso na wo ye ne sa mame wa twan on tese de bia yeko oti se da obome enti ono na de mouse mark we e na so san ye wuda biem oboma first ntokwa na oboma sum prensa e ma me de kwa Sofia kwa ma me doctor's report na nemo mo se doctor be san agi say 200 cedis tina me ni bintimenti mi anko de bubu su nyasam kitwa na yesa akwa boss we e ma last 3 weeks kwa ye kun ma me unya sho so do ahwo fachi pa cho debi won fe pa so ni unu ahwo fachi pa cho debi okay enti obayi ne kwani ne banyina wose han dan no 87.9 wose obeso han dan no ose me han dan no yo be han no na edan ne de me na meguso a me pe bi ba me niska sisi oniska ye be hwe ho aba sorry kakrage na ho mami ate ye me camera ne betimi a capture kama very beautiful lady me there no one va wo backless eno no ya ha no eno o stand chat eno ya bob stand no ade efe ona mam na sorry agina ho no very beautiful lady wo too but still beautiful na kala no e da so unim enche be me me afa Miss Ghana ho Miss Ghana for no sometimes you am dada wo kakra ma me 360 kakra 360 kakra what a wow hey na ye ria ni ama wa sorry na ni wo da be ti se we member wo di ade hey afiese na just body a wotu say body ejinam no I am very beautiful lady very nice girl wow shano onye makeups on fashion kan anim as one with the body very beautiful lady yeah oh she oh bema ai kakra oh ai Theophilus we dey for ni kakra hwe o ma
Oh, Chiawani. Ah, now when I do flash war, yeah, but come up on one idea. See, but I would say, it's your person war. Now your son say, yes, I may be I come up. Well, why when you're my addition, mammy, and may. And you're my addiction, mammy. Very beautiful lady. I say, number 7 will release it with tension. No, oh, sorry. Metro man. Metro man. Man, you say, and Tia Fono. A young woman park as a fono, and I as a phone pen, Tia Fono, and who sister? Very slim. Yes, and yet, I guess a phone a catimba. Who measure timber can not give me from no table no walker. Every brania, radia, brania, radia, Trasiamira. Young Camumum. Oh, that's so don't know. Pacho Debbie. Oh, one time, only now what didn't come. I quite them, bra. Now can be. Oh, what did not make a Obano? Say, Bama, Oma, sorry, send any young woman. Say, well, you will be. Oh, sorry, I'm not any boy and then pass. Oh, no question for some. Yama will pad, dear. What pass? I say, my cousin, Mrs. Sabi, new for young Qualadia. A new for young Qualadia. I am putting for Nema. The message me go to the force of a fat dear. I do the moon on Yaman on some born and Chenusum. Because wedding kind of back when that. Sir, so Saint Jack of Sir, who for now cause you Mammy Akosua Mamintin Sim Kakra. Share or bar woo or bar come say, or can I how trail? Winya Dodemano. And baby will have Sika or bar one. And no couldn't the way you see your man. Sikane tane hono ntino wuhu de na oye no na efekwa ade no sikano area no wohu afei de se de esikika ko afei de wo mu ade afei de na de yenye afei de sikano sayenti amani no bi afei de ba ma na ni ada ho na that time na sikano saye no de na afei de wuhu se wo ba no mu ade na wo say oba no on prefie na wo say oba no na niam ye enkoyie okay oh enti sika wo oba ho a yes wa me ya say oba no sika no asenti ama ojo ne ja no asa okay asa na kebi wo ha ka wo do obahunu Pacha enye scan intia. Cause odo scan nyina na ye studio no. Ache de benya ne film butum na eba. Ba je say wiase no, say wiase no yetete no na utwa ntro say na BBC a. Anka ibehu senkyerene wo ha. Onse o kasa no, o kan sem bi say me correct afi na makai. O kan sem say mini pe nusem. Wono Bisan say baby e koye no. Me pese wo bisa question ma mommy. Bisa wo de otie wo bisa. Bisan say baby e koye no. Hwan na kwakire me ho? Wase wan na kwakire. Hwan na kwakire me ho? Na me ma me yare. Enti ho na ne ye de ma me ko. Enti obehu honom. No ka say ne opeso ne nwom fanti enko. Na wo de ne ko ho. No me ko na wini mo ho na de ne ko say. Me say ni pa no kra no mini no mba na ye ko honom. Enti o mo no so ti me fa ma me den. E ko honom. Ene ma odi ono so di hu. But wase Rahina is not saying the truth. Me can't tell. My sister, I'm watching you live on YouTube. Me that say okay, Mate. Nyame on share papa so wo share your YouTube. YouTube live, Facebook live, YouTube 87.9, Facebook 87.9 FM. Yes, to me the live. Mr. Who share now share? Was it please? I go share please. The network is not good, so tell those who are responsible for it to back up, please. Okay, me that say. Nyame ensha we papa. Sister Gina was stressa no abon nsemo. Nyame onsha. Okay. Enti ya ba be we wrap it up. Mate, mon chame. Pastor, mama trase. Na mesa ba mo so me wie mo kra. Enti me sa wa sam no punch ba ko na won fata me ba. Pacha. Mesa ba so. Condemn Pastor Julius Montrase. Montrase, let me read the messages. Also good noon. Mo share, mo like here. Na ma comment, mo share Facebook no. And YouTube ni na, wo like it.
no comment no share me so subscribe your YouTube page no fama yen why wadaroma fama yen see subscribe na also to me abehwe so was we there for you auntie Akosua nyame enshira pa messages no dozo now obi de na dia ba I say I'm watching you live on Facebook mutual present nyame enshira sister Akosua my name is Bright or Hamburg. I have always enjoyed your shows and I will be following you in Akoma. Wishing you all the best in your future. Mate, nyame onshira papa. Samyabua, also my sister, please. How are you doing? We are doing good. Yeah, you're good. Okay. Yamrai. Na assembly ho kami bebisa. Na beja for mumra. Yeah, we are best go back to them. Okay. We are finishing with them. Okay. Pastor Julius. Mama Akosua. Marco I'm say Theophilus ne Rahina to issue ya or ma abron Nsem bebre so from beginning to the omodi aba bedue now me say I say the issue of 20,000 ebam ya shia ya se ho pe o se na damfo na din ho nkomo ya shia ya se ho pe ya ti ase ya betena boni bi anim akase ya bebo bra ya plan ya bra bon so ne yetimi aboni yie okay di adwuma ne ye beye studio yenko for 20,000 mra Rahina to no Woscan wakofa de aba ye de ahye adwuma ni mu edin na hai botaye ba na ye em san ye vision ni san aha na asem nyina agina Rahina to kofa sika ba no de enye problem because enka be ma so na kofa ba so anke enka say obi obetum sika ba me ye de start adwuma obi obetum sika ba me ye de start abrabo se ye fi say ye mi ni ye ware na say ye te say oba na okunu dia boni bi eni hom na problem wa han say omo mi nu nyina no ma Akosua omo amplane adwuma na omo beye no omo amplane ehu say adwuma na ye beye no sika say ne di bekom ye be ne say antoto be na say ye omo amplane sa ne omo nyina enti at the end of the day no adwuma wo mu ye ni nyina no gu ye ni nyina no ejina lack of planning omo ni nyina amplane omo hye omo hu de say omo ye ma Akosua hwa ababa wa na bro Nsem bebre so on hweme ni ade oba maba be fawo abusuya no kra wo di ka che be ma se be me mabusuya ni me nuanum nyina kra mpema sem ade ani o ma na wo ye ya entu ma me mo mpema sem ade ani o ma na wo ye ya wo busuya fo mpema sem afeye mra biem wo so ma me yare oba be wu sikela wo busa ni wo so onya adwuma bia wo oni hwe ya wo ye wo busa no wo se ne ma me na atam 200 million which is 20,000 ya ma na se onfa anya ami adwuma o ma me o yare a oda yare mpa so ema wo tam sika dia ma wo se fa ye adwuma wa bra on hwe ne yare ya no ma Akosua ye hwe ayi ma me oda wa wo wudie nka yare se no pe anya adwuma bie na nka opede ma ne ma enti ye hwe hono ye de to so biem ede suba no wode na dintia efie na wotimu abusuafo empe wasem ede asetena na wo tintia wo nuanom empe wasem ede suba na wode na dintia o mo atwa ho ahie nyina enhuru enno ehon so ye hwe ho ye ma Akosua hwe o ka duabo asem obusa no mpa so obeka wo se nya duabo wo se wo bonu dua ma akum yenu tieni o de ma abrante be dwane afiri wa bonu ne nua mienu be se me kan be se sa wo suban a abrante ni ababa etia o de na din nyina ba ma bie no obetima gina sa hit wia no de nti oba no so ye sa nyina no se matam 200 million the amount mi susu se ade bi ebesi bia me na sase me control ma Akosua na oba no be ma no be I don't know if you are about time to see Kadema Bamadia. I had a problem about it. Young fellow says, Obana, and think Obama treating Quanso. And Cabasa, I don't come from my young tono clan. Coban Bacasamianton. Our Tadi, she said, Anna, or Yajumana, or the Church, Mamma Akosua, or Pian said, you will be for fra. Won't me Yajuma for fro. And charge it said, you'll be 10-20 years and charge a pet. Won't me understand. I had the price on over 2 days. So many doom pempens will be ansana. So if you say, pajama, what pajam? And I know the excuse to say, no, that's a change in the Guya, I know the young one. Mrs. Susa, a sense of any sick and tea, and an enemy Abram Hosan. Mamma Akosua, Berman and I ain't cabin channel. The CEO by Konya, I'm a year of the Akoshan scout sending in our person by Jatus and in the other. I can come message, and in the Dalimun in the moo. I love you near the other. Don't forget, don't be angry. Nina in the moo. Actually, said, I'm not because of baby, or for baby or baby, or you may be so baby. Mamma Akosua, young two men, if you say,
man dear yadi kan ka say man nye na mu be ma bia wo tie me tie futuo na fa na be boa wo oba bia wo kwakwafa no bia hwe nani ase na hwe ni nyanya na hwe se de ositia na hwe se be boa na emwa wo man Akosua you responsible as a man abusua fi na de ko tena ha ho dan bobra na pe oba ne ntina eno dear ubetumi aye de obaso ye bia anya sa a man about this time dear say ne ye we ni ayaya de we dear etuo ntwa da na bema no Theophilus onko hye ne nyoma yie ye wie ekofo mama me Akosua be ka bia kire wo mo ye to mo fren Akoma bom mama Akosua me da ase me ko oba ne ho oba ana ema binum se wukọ na wukọ twempna ana wukọ ware a mesrawo ufie nsem no susu ufie nsem no susu o susu na ka kire no hwan mpem asem hwan mpem asem ana me fiefo nye ana me brade ana me sister de ana me ebi woni fie ebi e woni fie waka kire wo ono ni fie ho no eho nyina no wasechire aka ho nyina nsem de akire wo enti hwe wo yie e wo fie ho na wo kwa akowura ho no susu kabijebi e wo ho wo kakra no wakata bi so kakra efri se abrabo ana mo kwa akobo bibia betumi ayedai asi ana usika o maame ebe free mu modonso ankwala no modonso but ohun se e bia wo be ye mo bodaache enti wo ma wusa sika wei fo ye bibi se wotena ase ana wudi ye bibi ana wa ohun se oba adwuma wei na metumi aye ana wo so sika ni mu twe ana wudi sha ase ana wudi ye bibi a akanya ne se samre wote hai anya ti se samre wo suwen anya ni se samre wunya baabi ntenan na wo wo bo wo ho so ana wudi sa sika nte se enyi sika ketewa ma Akosua enyi sika ketewa ana wudi sha ase ye adwuma anka samre nka eno na wo suwen aka ni se oba wadwuma ne ayi recording studio wadwuma no oba tan a wadi kan ya wo baako wo baako a na nka wo ma wani ada ho efisa ba ma na wo ne wo ye enya papa bia eya papa bia anka wo de wo ye wife wa fa wa anya wife ana okoja awo ana wasa akonya foforo the same ade na wo ye no enoa no wasa akoye ani se waso aye hye na wo de nam wo no se wo kwa adwoa ana wo kwa ama ana wo kwa akua wuti se be ma no ye dey emufie ye betu because what oba foforo ye dey aba enti se ema no mo ya ade bia eya amonwene chire efisa ma ade ye hwede wa animu ye hwe chire ye hwe nyoma bi ewo ya brabom ema hwe ade wo de oba hu se be ma no oba nam a oba tumi hwa hu se ade we omo twempena ade we enya mpena twe ade we wudi tu se ya ebesai ade na ye be hwe no aye wa ni fo na ye de be hwe no emema hu ne ntam enti wo ba de bia ma wani anya fast enya sa obema wasu se wo ye oba kama enso de mi hunu no enya no na mi hunu ne na no oba wo ye kama no se wo kama ne nyina adane anyoma na dane efisa kama na mi hunu no mi hunu mama ne de o munia ni na ye ma ne de ye wani adane wasawo bama na sa no wasano sedie o sitia no wasano abresi kan san ya anuoma ntoto yie no ana pa se samra no wotumi tena wo dan mu ana wo han wo dan no ana wotim na wo ye wadwuma akanya ne se samre wo bre muso musia mususu wo ema no musia mema na wawo wanyem na wawo adan mummoboa mo ho munchise nioma ne yie ansa na musia mema na monyem ntam enya false wodi akora beba na wo bebre sei die enkwawo no oduru ho pe sesi ye ba ema abo ye ho moden ye ade ne die eda ho wo bedi ade no wo ye dai wo bekọ ho enti ubon ho moden dabi ba ma na makọ hu no me hu ne ncheye me nhwehwe ne nioma bi ansa me nhwe de ositie obetumi ahweme obetumi di me aduru sei efisa me ankasa makọ baako masa akọ fa baako abeka ho enti wei
ɛyɛ de nneɛma na ɛsɛ sɛ mehwɛ na watoto saa nneɛma no nyinaa nsa na wahu sɛ bɛrima wei wonyam a ɔbɛhaw wone ne wo a ɔbɛhaw wanhwɛ nneɛma yi a ɔho bɛkyerɛw ɛne sɛ ɛma binom ɛfa mmarima mmiɛnsa mmienu ensia enum because omo asetena no omo hia wo bi ka wo mo ho sika ne nso wo mo eti wo kwakwadwo ho no akwaje kakra okokwa ame ho no akwaje kakra ya wo no akwaje kakra because enso no wa mankola na wa mi bisa se wo ankasa no wote ho no wuntumi nhwa wo ho na wo bi a wo kofa ne se omra mehwa wo no ono na beboa wo ono na betumi ene se wo wo be wa ye mobo no ene wate de wo ka ena mema nhwa ade baako omusika na omode ba no ema ye managers ye ne manage ema wo mu yiye na sika no enye hwe sika no se wo be check na adwuma no ebi mfiri ba bi ma na ewunya adwuma bi a sika no enka hwe ahokyere nti ena ba ema wo dwane ye sanya ahokyere a first na sika wo no na nya omumienu na tie didie na omumienu na tie didie ahokyere nti ana wudwane gya no eti se wo kɔ no wote hobi wonim se de ewiase ne tie enna oti wabusu afie eti bibia befura to bia obi bebo na mane emema na ebia ba ne ho no ebia ne nua mema wom obi nim efri se wo ankasa wo ba ne nya wo ho ade enti se de se wo ye no obeye ne saa wo so wo kɔ ye no de wo ye no obi anya dai ahunu uba no wo de oba foforo ayeden aba eti se wo se wo hia dan manifiri ufie won pena jane kwan won pena haidan ma no won pena bosumi bia fa ne obasika ama no na asumdue amra peba bi ma ne na wo ho ntom na wo ho ento enya sa wo ho ntom wo da se wanya de se wo ya ma oba wo ho ento eno de obetumi aye ena ma ko mame fa ba ko wo bia no obe ne dai sa no wanya obe ne obetumi aye o se sika ne sa no oboni dua ko ne ta maso yini free sika ne sa no oboni dua obodi dua Sikanisa no eye ne ya si wajani eja no obabo ni dua san obechi no na na ogobo dua ba se ne ho nto no se dua dia we ni party eti na ho se wo bro ni dua eno no ware we be yi woni be ma na wo sha se wo bro dua eye ne ya na abondua no eye ne ya obefa foforo edu me bia na me ka se ya ka no kre wo dua na ko fafunu na da Umani sika ne sa oba ni sika ne sa ohun se onu na di ya obeba odua na wa ya sam papa enwo ya papa ne papa ya ne sai aya papa bible say onyame ye wo ba se be ma se soboafo ne boafo ne sen na oboafo ne medi usika wo so bebo medua ne boafo na ye metamfo ne kwan so enka be ma ko ya munya asasam ne kwan so ya munya asasam ne kwan so yanyima munyai se obese ka etafre ho na be ma de yedi ono de ya wono sika be ni be ma de ya wono obese ka ne nya ga na sika na na kwa me nya ma me bumfu kwa menya ma me bumfu be wa ba ku me wia yes omo ba so de bebre but me enwie ye mfa ya nwie na ye eho adwuma de te ne se ensem bi wo ho a ase yakekan na nanma kekan ma atoni patirim amenne adane no me ni ade so ama mema menti ase ene sen asem aba ya di ba ye nya ye waso ye wani ye nim fry ya so nsi obe o gina wo very nice girl o sorry ya wo gina ne na so no se ne nya hunu ne yi ade efe wo gina ne wo se yes ade pe na aba ha no enioma wom enam wom enti nka ade no panyimfo bu bese obi nton na akokɔ be de kwa enam wo mu saa no ade nam na mpa wo mu no ye nton twene kwa na panyimfo so bi be ye ne biribi no na wona ase na ansa na mrenkanso e be sili trase no na wode asase ka se no na wode asase ka asase nkasa ya ensiri trase nyankonto be to a ne je sensuo ntono no na adepa ye jam ye jali pam esuban ye na nanom aka ose wa ho fe do be ko na usuban e de waba ho fe do be ko
na usuban de wabo tininim won fe do be ko spy for the boy na usuban de wabo na won fe do be ko na usuban de wabo na won fe do be ko na usuban na de waba na de waba enti ma men kan sa ba ye di nka wa ya de but o ya se ne ma o ye bo akotre sebi one tuntum o se fufuo na de tuntum ayedan atuato hwe e ma no do se na ma ko o ya adwuma obetima to ne botoma yi sika e de ama o se gine fa ye studio e ma do se nti nka wa ya de a efe wo ye nyame so adwuma but awie ye no ba bia wo de ne ma no fa ye amfa ye abi ha o ba ye obuta ya wo de ba ye pa ne se oba be ma ne ha dan ye den e ma me bo me pa ma ko nya no a be ma no hwe ne ba na wan hwe ne ba wo hwe ne ba enti dia ka o pant wo ba ye ne se anu ne ade ba wie kro so wan hwe ne ba wo so wan hwe ne ba ye be ko ma me nka se bi nkyerɛw be ma no no abob oni na bobra wetima tam sika de ama no o da ye studio awie ye no anko wie yie ense se be ma no dan na ni bu kwase asa o so wakai ese so wakai on se obey wanya hwe kura no me ko ahu yam no wotimi ko ne kotokuam ko yi sika e de beboa me emema bebre boni ayo sa kwan so ba bre betina hai o defend ye say aso ba ne hwe nya dai ema no metu ema fo eno na ma o mu bodua na nya ye no de bia ne mema furu awuru kutukutu ye na ase atata se de jepuma ye no eye no a emema bebre nka no kore wo mu aw abrante wo fefefa wo sue ka no kore be wo mu aw woni ni sika wonyi sika mfra bo so mu mfa ma awabetra ha wantumi anka krokran se ne nyonyam wantumi anka keto me say oba kro onyo oba kro wonim styles yi akoso ma me akoso no kro so se ne nyonyam styles obo ho da ho se fochie se mintim tofo upoja na uje mo brom oja to ho woni ba ko be wie be se toshe waye se ayi abe aka ayi oto mira aka ya woni mustasi woni fasro no hwe woni fafom no hwe se minti mu se du foche ade a chem agbo homa abaka saposi fo be chwa akoto enu ade ba tina wona akoro nonum awurade emu akohoma boya nonum na wona akosene no ade chi woni mo obegente no asore na ade dia ka to table so eya no nwo ba kama se ya ye hwe ni yie enti be ma no onye no kwafo na mema etie mi nyina anya no kwafo se so oba bo wo kwa bi so a ma ye nyini boni aye ebia ma mi wie no abaye hwe ma ko na obi anim di nkomo se chat no me pa cho ye bisa again se chat no eye mante be mu ey bu bisa no 2021 ya o eye 2021 ya ti mi misa se ebrebe na sa chat course na ebrebe na no ne be ma we tie no enipa nye nipa ema me super so nyini cha na lumba abodwom go se suruma na ma bi ye dangerous suruma na ma bi ye dangerous suruma so oba bi ye hu oba ne tuntum ne kase te se na nakua to wam adam ayi won kan wi so ba ye no kura de fese ne konka bi na nakua ni suro no se kakai sani ni botere yenyenkwa mo kasa de ya ne ma wa base yenyenkwa no defend bonni so Mrs. Tama ayi mami kondo Orlando na no pe no o kan se asma na mo kanyina na ye na nakua de mfa me nim de ase odoma ne so odoma no Mrs. Ta inu aka kwadu na mami ntia wade hwe ayi fancy girl no chat na course on 2021 ya Saturday na ne be mate yes 2021 ya se February ya na sa wo de wo paare amafo timi a checking and aba o so won so se sei me kan sem we da bia ma ko me ka che o se so ne be mate na sa niam nko ye ma wa ma emfanachi sa ntwem pa fofo ne mo ka che ne plain sec ratche wonya me ho ade e bi kura sa konfa bi nko ho busuafo but o ye ho ade bra o din sa ko ho busuafo na o do na o tri po cha sa de kunebo so ma si o tri na po sa de kunebo so esi so aba ma fefe kama sei wonu aba no bi fa ne nsa ka be wo de wontimi mfa nsa ko hu abusua ntimi no ne se ma ko be ma wonya me ho ade ntimi no ntena bi efiri na ko wo beto se be ma da me so a twam ko wo wie na se wontimi ne na nka ne sa na ebre kro no sa ko se be ma foforo dem na wotimi save bi ebidin was ba ko save ni say my future husband no kra de ye ba ko bi so ka honey sweet heart sweet heart
na di man na de sefu ba ko na dey o jeje ne ho sweetest heart oh no one sweetest heart one no suru say dey ayi unutu so oso no sweetest heart sweetest heart papa so yes ah enti be o manage me man bom ma men kan chege yo to say me man wo munya mienu be catch your play we can home ye miensa we can what three ye mi hu ye nka ho mi na me ka kire wo on worry you nene kwa don say that on worry yo no be man efe nto when to sira gedem si wa gedem kana sama wo si wa gedem kana sama wo si wa gedem ani si wa gedem on set on set woni pa bone fo on set mani pa nyomobo o shushuru man ko mi wie ne se kwanu tu macho mi wie ne se e man kan kore okay e man sua no kore kan ewudie eni so be free be ma echi awan kan kire no e ye wudi sem kase e biem eno kore din eno kore akore won kan bi ma ko wabod be ma ne dua eno nche wasa atwese kai won so mama me dem ka kosi se man so be obetimi twese kai ni ko so be yin mark bia oba ne de man no sada o ha eno me ka che no wa twe no so se kai omo resi no otimi twe be ma so se kai ya omo resi ya ware wanya yie ya ware wa omo bo resi omo so adam ya bo resi won dem am for bo resi na kwa wanya no kwafo a ho ya bo resi won dem wanya no kwafo pa preso be pre ma me de manu besi na mom mesere me nuanu mo ma afi na mo ba eye se ya abaye bia wosi so wo be ware ne ni pa su afi obe kura be ma hwana ne o suro ne ene o ba be fie be kire o ma me wo se me de mesere wo ko fa se ma abaye ya ene ma amama ware kwa chiri ti mesere se mani no kure yesu am brase e one on one two na ni amantimi nko ye mama man wo ma bia mu de omo do so yes me so eye me bubo bi ne enko oba pa Kristi oba pa Kristi nkranza ma junction hwa on August husu ansa omo wo ho omo hwe live omo abo ma dwumadie no ekoso pa na afei ye ma mi we se nso wo London ono so se emefa ne din no ono nso wo London ye Peckham ono nso hwe emefa awrade enhira wo pa na afei eye OPK eye Prince ono nso wa Accra ono nso hwe live SC afei Rebecca enso wo Drobo ono nso hwe wo Kings TV Rebecca Drobo nso hwe wo Kings TV afei Friends of Condemn omo nyina aye ready ma Esther Philadelphia afei eye Obapa Esther nso South Africa Mavis wo Ghana Amina wo South Arabia omo nso enyina aye ready na afei omo apa Suzy ono nso wo London omo nyina aye ready a omo hwe in fact omo yade afei yem brother Poku wo Germany amu nyina yade abedu ase brother country or boase wo ye presenter ono nso wo bia atum live a wo hwe afei DJ1 ono so ye taxi driver wo se ne hene na se ye pitch number 2 hene na Kofi Agye na se no omo nyina hwe ye nkom na ye mfa de aka emeka book G printing press ewo Kochi Masalachi wa book G or printing tare no man ye for no so abia tum fefefe Arimboat Attitude Enterprise Kochi Masalachi wa ono so hwe ye samisro nipa o hwe ye live Facebook nana aponsu free from Mike Ernest Asare Obi Bakwame Eric Befi Ajoba Oforiwa Gabriel Ivakanewu Odi Abina Jane Mame Wusuwa Orleans Augustine Buatin Eugene Ekria May Steve Bonsu Papa B Bemena Oboye Bekwai police station ho yes Bekwai police station me Kings Steve and a demo life yanga sa me dikin o say to Bema Papa Bema Munyamfo tentene kese wo jire munyasem geto akra asafo bo wo fie we bia to mo ho yenya LPMs no ye wi na fedi akede to aso okay ye nyina ya frefo okay anyone mo share live YouTube Facebook WhatsApp one nadia enu nti yamra Ayaruma Fertility and Specialist Hospital what the no say what the heck say Ruma ho ayenka so wo bi ngo Dabi bonyin de wo ye de betena Ruma anim yes be ma wo mo friend kra wa ebi ntimi entena se sa ma ne ye wa bra doctor e wo ho o ye ni omani nyina fefe fa hwewa ma awo mu nsensem enam nsensem de ade bi e fe oba ne be man kita odi awo mu enam ni nyina oba ne fefe ama ayekama o che mane bi eso wo ho o cheche
enti baje wo de ho sa enti ka wo ho trumirika me yen seresere aso bitimi fa ayi broni ba ya o de ahye wachi go the feeding bottle broni ba na no o ma na duane wo yi wahi sa sa wonni ne ba be ma no wo hu be ma ewo dabi wo ma no ko ho emma wo de no akate nsiso emma wo de no enwu oba tutumrika ma na moto na for ni eche woman fertility and specialist hospital ba ma no wo mrem na wo kwa abonti a wo ma bi o ma no enye bibia nti o awo ni nti a wo hwe yi a na pa no akwa akwa bi o ba bi afa ewu no awade ayi akate esiso no woman fertility and specialist hospital one ma kwade o ya pabene e wa adwuma we mu wakasa empurepunu wakasa enhia ehye enu nti se wa da bomade a na tutumrika fo ni kire ho na wo so benya ba wo ba wo nta wo ba wo nachi tawia ebu okurukuruwa ene ho anwan mu nyina no wo so benya bi awo enu nti ko obi ho a oboro boss me da radi asi ati adonko da me mbazo ozeye ni amepa na manyan ya jazi robo da me mpaso ozeye ni amepa na manyan that's right obolo obu na wa ya fertility specialist hospital ya be ma wasremo o form no be yiyi bibia Coca-Cola shape ni ya de bin so amount enu nti bomode ya de ban hypertension and diabetes eyanyedwe ya de stroke na cancer yibi oba bema mesawada bomode na ema we ya de no enku ko Roma fertility and specialist hospital ya wa doctor for ya sheda atete wonum eye pa wo mo enimu de enu nti oba ya we ya de no se de be sia hia okra no ya de no etumi ekọ at once na channel so sesa wo ba na etumi ye screening no ntamu a enu na ya de no yetumi eso ano entem ede ema wo emfidie kukudam ye wo ho de de be hwe ni paduane mu ye wi na akire ya de kra ha wo ni etumi emna no adura enei ye de ebema wo a obenum a oho ebeto wo enu nti bra ayasa bia ne de doso ya num se wonum na mama na eso so bakwe ni di fata no a na efata no akono enu nti bra ruma ya ma omanfo pi awo ya ene wonum kansam wo mu di adanse ye bra na wo so benya adanse de ne bi wo ya de no ye betutu akọ wo so benya adanse de a na eferuma ye tutu ya de ase na fe ya sa bo ho ban se wunya ya de no ebi ayare ba bo atrema ya cha ayare sa bokiti ema wo be wunu Roma fertility and specialist hospital ye wo asuabo a IPT Junction ye ban asuabo fitting shop no ewa ene ye ban frɛ yen e wo 0204 227 858 0204 227 858 and I say 0269 987479 0269 987479 Rumana was a seek away God create away no question na yamra and that's all by a pabene I want some trajuma yimubi now so etimi abodi now so etimi age awards akase dia and na ehene Oxford Institute and Business of Journalism Oxford Institute hona ye tetensem trofo kan news ne brofo de ti wo pesa otena TV so na okenkan nyina pepe onya duru ha ye betetew ama ade bie fansem tradwuma ho no obetumi aye no perfect nyina now we dey young cry Dr. God bless you God bless herbal complex doctor jain ya pedie mu aduro ya pedie etratre de ntiri na sore no eno ne ye ne gi ho en ye da wa ha mu sa na eba ne ye ne age ade ya wasesa ya de konda muka ba mi na me ba ha ya on sa de ba studio no o se ye nkana no se konda do Akoma na say ton so ye ya no de ka be fa me ko ne okoyi bi ba me a ba so ma me aboma ba so de unja no ase no mani kumpa David Dr. God bless ya o na doctor de wonu no yade no obi wa no de mre bebi atena ho wonu de bibi te say asthma bo so me ba kope ya be show date no edo beji wa trema wo so yade no atupi afajan sa so no obi wa wo so no do yade nka to nyim ne ebe ben fat no am wa ye come fat no aben enti no ebe twe
na fe wa ba yes normal shape na open no pepe shape na open nice one so so na sabe etwa yade we ye yade a enum gwa say yade ba ko e ma wo ba bia wo nkwa wo e ba woni padudo mesraw se wo busuafo bi e wo bia emfa ba bia say Dr. Gobless Gobless Herbal Complex e ho na wasa wo ko etwo henia etwo mezawa da ko na ni twi den say nyatwo o Dr. Gobless wa etwo ya ka bro gonorrhea na syphilis e be ko awututu e be ko yese kaka ne ka ani ya furu kaka de yin na apɛ kaka ɛya wo Dr. Gobless wa kaka unya bi da sa so ɛna wonema ni sansa ya be massage o etro bia no abrɛ ya be massage o Dr. Gobless na wo hunu san pansan kyerɛ ne aba widie ne mu ɛyɛ stroke type bia bi ni nyina na Dr. Gobless ebetutu kompo obetutu ase afri ho kompo sa so ɛna hepatitis B yade no ebekɔ wo ba wakosi Akuma enum no mezawada ɛma na ma ho na manwinwi obey na aka yomo free wo ba ya na afudwene white nko da bi wo se woche chisa maintain ba find something and with mezawada ko Gobless Herbal Complex wo ba se opesa wonyem bra na be pick forms wo fa forms na wanyem forms na tunyem so ana yade bi ya fa na sabre etumi tonkura asabra wo mo e friend say asabra dabi asabra ayi ena man kra twentwom timi yesa bo ya totoa me sawa da sabra ya de no na Gobless Herbal Complex ebetutu ede amawiye be papa doctor for no won ma kwaje ntete enu timi so be ma low sperm count wo ho kwam wo fam ntimi adwuma be ma waye mredodo na akua bo akire mpo ntimi akyekire po ma bada akọ betimi da wo be ma we ho da koro ntimi nya yie enti be ma ya fa wurawura ni ntimi fra wo wurawura wo be ma wu ya mutu kwadwodo wo ba ebenyame Gobless Efro sika ya baje no eye ketuwa bi enu ntibra askwa yemi Presbyterian Church no na edi enhwe ni mu enka ne health insurance Addai no mu a enka da suman ye wo ho 0243 64 1860 0243 64 1860 0277 744 434 0277 744 434 and also offer ya adwuma efi dwoda kwesi memene da nopa no nsia pa mu kwesi no so enyanadwo no so ene de ya adwuma ene tibra Savior Foods ani Dr. Savior ono na ekasa kire wo yi diabetes anasa ulcer wo minimu ti se de minimu Dr. Gobless edro no na me bro eni bi no ama me ene mitumi de kasai wo da na dwa wontumi na krokra chewo honam ya na je so akonya eyesisi ya de wani si yo wisi ana bema obema no entumi empagya ne mu ye entwa 7 ewo boxes nim wunya Savior Foods aduane aduro wo mu ne aduro aduane wo mu eno ane Savior Foods wano onsa eya na epochecheche wo yamatim wo fa ye dodo asa no boda asan awo wonko na gum wo betimi akoya ne so na fe wa relax no atumi bibia atumi akama aje se wudi Savior Foods ni Dr. Savior na aduane wunya bi ento ba bia se wono ankase na kache 0577 201 495 0577 201 495 and I say 0555 789698 akame ba ko na fe ye ba be ko ahoma ne so na ye ne afrafo atwe nkomo line ni 03224 98035 03224 98036 03224 98037 0243 114497 also ofra ubenyam na mama mamenye Institute of Business Management and Journalism IBM and J kuma say mezawada July 2021 admission no eguswada ekoso enu ntimi so bomodia na ebra HND in communication 3 years na debewie HND journalism 3 years HND radio and TV broadcasting 3 years Mr. remedial classes brafo maths CB science economics and social studies ni na no wobetumi ababa yese wantwa yebetumi ama watwa sanso and also entry requirement no S and answer 2A levels in Fabra. SSSE aggregate 24. Was it aggregate 36? Obaya Bajo. Mature student and answer mature applicants. No, all levels. No, would they 28 years and more. Obaya Bajo. Na just say
empanimfo a wɔn hwɛ enwumesia nsam so ekuku dam ɛna de wɔn stamp no ɛtim wɔn so yɛ akyɛ sɛ wɔtumi ɛyɛ adwuma IBM nkyɛn ɛwɔ kurofrom yɛbɛn sika FM anasa NPP regional office sɛ wɔanya Senior High School road wɔ Akuma se yɛni campus no amanfrom yɛbɛn amanfrom hospital barika se kwantempa no so form se no bra na bɛgye deɛ ɛyɛ 100 Ghana cedis wobɛtumi yɛ bi ɛwɔ IBM nkyɛn campus Kumase amanfrom mesa wɔhyɛ ne so sɛ no ya start kora ɛno nti bra 0542 170 510 0542 170 510 and 0207 224467 way your numbers no yakwa umane so near ne afre for entry and come more. Fidie papa horo na ehwe ni mani pa biara krankro yade adokon no nya na yare sapre kope awo aye wokoda na efie de sen na wachi aye sapia horo nanso ensiaga menua Roma Fertility and Specialist Hospital abama wai kasie broso Akoma yade kokram yade horo prostate cancer cervical cancer and breast cancer etri dini sisi yade eha manfo bebre eno nti Roma nam enendu fokudam foso beti o yare no te amaw Ekwakwani ankwankra Ruma beboa mo ama mo asi yare ho kwan obehu Ruma Fertility and Specialist Hospital mo asi eboa IPT junction eben asi eboa fitting area Frayen was 0204 227858 and 0269 987479 and say 0543 267273 Ruma ye shopine nyame bokai Japa Roofing, I work quicker Japa Enterprise at the ultimate premium long span self lock number. And Chelsea Papa, Emma Ahutosua Abai Dambomu. Japa Roofing long span self locker, you fear papa. Nane Bonsu, the Edda from Sabrowan and Tiano. Sa what the bow dansua and fear pet pena at Tidiati. Japa Roofing, I want a dear near, yet the board dansua, your papa, I send you just an impu. And it is say I saw a dang, and crankra, and Nasa Jumakobi. But what they say, would you never check Japa Roofing as way? Japa Roofing Erotas and Air Strong Kung. What the bow dansua over 40 to 50 years, na at Tidiati. Nayan Sano Juma F say, ya redare our Addai Bosso, free transport within Kumase, free estimate, yama 5% discount, our Niama Obatoso. Ube Japa Roofing, our Tafupan Chrono Contempono so. Bonsomu and the Kodia Jansin, Fimfi Hope. Frewon, I was 0504 888830 0271 322152. Japa Roofing, quality assured. Doctors at Dawson, now so dear Nimonia Tina dear Procope, Dr. God bless. What will draw or say a dear say a banner be drama on Nissa so Ghana. Obama Moyamre, Esha, Anna Awu, Asmayare, Anasa stroke, why a Cassiado do, any idea, a Tayade, Anasa and Queen, and Namunyarwa who do in our Batinete, Sasabro, Anasa Kaka, Munamanin Sansa, and Nasa who low spam count. Dr. God bless, Eba Sawiade, Wakwampo Abawo, hepatitis B, and Coco, Dr. Sabra, what your global count that prepare. One more pair, I won't put your Udruha on your Caprabampo, Obama Obesisia. Adibaqua Dr. Yahua Diapa, a crew, say diabetes crew, and now a crew beer for the Dr. Shea, and Nam Najuma Penti, Dudwana Bonamanesa, Obababra, Omafa, Yadiako, one Tajik Sianso, Ubaru Dr. God bless our Asukwa, TV3 for Natuha, Frenon, our 0243 641860, 0243 641860. Dr. God bless, Udi and Wajuma Fatao. Yamama Kwaba Edeba Akuma 87.9 FM. Akuma Nsem Medie and Maso Egusa Mutie. Yamfa Afra for Nibi. Hello. Miniaba Papa B. Miniaba Papa B. Miniaba Godia. Christa don't know what things are Chidiachi. Yamisha Patola and this Sasha. Yeah. Hello. Condemn one chair. And I fear condemn Babble again. Babu and then create a prevision or say what they did. Lose matter or Facebook or those who bully baby. My better, Patari. Okay. My children in anime are kid. About here. Then no more fair. Because again, when you're fat. Nameboa. But never think to be not. If you say, if you also proud to be mathematics.
but ato sa wuti mi yesi better bi an yeti mu di suade me you know abantene so bi mu na yaka because oba ko sia me na say me nya ba Cornelia a odi machi me me twempna for so long ne mu nyama so atia ta mo ko because e fo bi die no akwa ne ho ade afefe de na santan die na mu nyina no yetim itu no je na tena ho embe ya o tese wa sani o pamu no ma wo wule ene e dia hye wadi no afi na obeka so atia beto ba na me wa ba ho no ene so so enye obi ufra ọmọ ní nda họ tí ọmọ ní ẹni nípa ẹni òbí adìẹ ẹni yìí bí dín náà ọjà ọ̀pá níbi ẹni mímí sẹ́ àgọ́sí adìẹ òwúrí à mú kọ́ fọmù àmú tún lé fo nàdàdà ẹ̀fí ẹni à ọba náà tó kọ́ fa nàbà nìsọ àfà. Ọba no nyame yẹ adomu a yẹ de ne bẹ ba ọ̀nhyẹ́ dante faako nti yẹ bẹ te ne nka yẹ da ase pato. ọmọ mọ kọfí ntí àwọn ọdín wọ wáyé bẹ́ẹ̀ ti ọwọ́ akoma yẹ fẹ́ maame nkyẹn. Okay yẹ kyi apa hello. Hello. Good afternoon. Good afternoon. Akuma Nsem jumadi esuni. Pato cassette ya be kompatasi. Okay. No pato mo me di ho mo mosu. Because radio stations in ya ma dia fa. We no so yeso ya dia. New commerce yeso ya ba no. Akara mo smith ma kan say be ma no. Be ko fini say. Oba itini gi ni secret 200 million. Se mo fa emo bra fa ye CQ. Mekwa I'm planning mo twindi ba ba no wadwene wo be ma no se wo betini eli ama bibi etini akoyi na wo wa se dwene akwa kwesen kan is one pa se eye wo no be ma na ti ko betini 200 million ya ma enire nana ase no ware no beto ba no wa ya de pa no ni se be yi ti be ma no hwe bibi sakra mi ti maka no Nada se papa hello. 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 Yeah, good afternoon. Good afternoon, mommy. Yo, Akuma Nsem jumadi esuni wan ye. You are need more. Okay. You are need to be passing a willing kwanga. Young kwai. Mommy ba dia ba ko bia ye di mochi wate. Who rap was a college ye di mochi. Thank you. But our basiti was next year. Obana ne kana kwentre no. Wo bi na ho sechi. Aha first so ko twam. And you are the same. I get saying now, no, so and at you, let's say, half and about half and so 2 years old. So, woman, because the birthday, or they got a birthday, but they got a birthday. No, Melina, and the name did not have you, and I said, and the way that and the transfer could you ready. Oh, wow. So, check us what time about 1 hour. Yeah, but then what they are. Now, I think because you have the Jew idea. The kind of question, second and what Ghana was beautiful, say, who can be check out in the way. Mommy, don't you mean everything is human and yet, I'm saying, and yet, condemn the Sachi on that. Yes, so, yeah, that's the papa, Mavic, and in the cream is about some people Germany or Montier live. Hello? Yeah, mini abeme. Memo ami mo adwumapa. Adwumapa danse. Ya chapa sa kwande mami. O mate. Ona bu na ya oni kuma se fafo. Kaka ye mbeza me kan se. Ya ma no so mo ni be ma tamo nya mo ade. Ye me man be bledi tu o mo no. Oba oni be me sa bla bla na ka ye kama. So, the guy be am di be me so ko ja 45 million. O je ka 20 million e shambla. Kasi kama kabo mo ri yo ho ade a. We didn't get any kaka. So, and the other thing, when they came pay money, I want to miss Bania Bio. And then I was a California. About almost the man of taking. A man of the bay, my one here, Munumkum, about whom you know, so I'll go put in now. One of your children, and I'm making my mother. The best name I said, the woman for Mopo. Now, the man was on property in the Yadino. When I got me, when your papa, no, you, Market. Okay, one custom Konaka Samna. Suspect you, the other man is almost very good. Yes, so yeah, that's papa. Now, Shannon, so who bet me a friend 03224 98035. Hello. Hello. Yeah, good afternoon. Akuma Nsem jumadi esuni wan ye. But your friend Michael, make us a freaking man. Oh, okay, Mike, manenko.
Mama nyame shira mo pa ne moduma pa na asema mo kan die asema ne boy ne shebre ye pe Eya fabra wat ne so ma fabra ne besuma ma o na dia meka kire ne say ma o ma ade we enkele ni dream ni future nyame dia ma no because say wotini ye studio engineer wotini die ni studio dia which means na o da chepa wa mo ba na say ne life nyame shira mo mama nyame shira mo pa ne moduma pa mo Medas papa hello. Hello. Good afternoon. Akuma Nsem Jumadi Sunia Wine. But I have family about Francis. Na Jamaican, you know, and say Obano Wanyadi. The Bama be one in a war. I was so how we be seen in Akasa. Now, Ebia, so you be was so panacho. I want near my baby Obana de Wanyadi. Now, Beman, so I was so Shana, then you quack around pa. It is San American. Medas papa, your sister Bakos, I'm watching you live on YouTube. Good job. Condom will kill personal. Hello. Hello, Mame. Good afternoon. Christadom. Would you allow to share what you have, Robert? I'm going to go to Granda. Mame, Yamisha, my father, Obama, Atlanta. Now, Mame, you can't be a bimana. Yes, I'm an Antacano. And then, to see Papa, I'm going to make up to Robert. Obama, when you're about one day, no more about it, the William Mano. On the first one, the one is said, no, I'm going to go because about 1 year, 1 year, and 1 year. But you're about 1 year, 1 year. It's maybe a man to piano or to go, just 1 year, 1 year, and the way to improve. It is a little about to go on. I'll go about it to Mano, 200 million, not about Adiamano, no about India, or Conebra. Medas papa, Sma can I know. We are about 1 year Timbono, one and a champion Timono. Hello. Papa. Many of them, Papa, B. Oh, Papa, many of them, Papa, B. Yeah, none of the mix and then 1 year, man. There was another making and at the normal happen. Well, no matter the which I had to come to the way, and I said, I'm not ashamed. I said, Governor Lazza, they want to move you. I'm not the Bama. I can't say anything the Governor muscle. You know, they are some of the studies. They don't know if you want to know to become the best. You must say, so I was going to buy them up here. Yes, that's a papa. Sister Hetty from Paul Mammy or TAF for US. Yame and shower, Shaipa, the Master Diner, Ewo Italy, and Mr. Paul, Mr. Noche, 1 minute share live. Hello. Hello, Mammy Akosua. Mira. Mpacho, Midiani Joel, and Maka and do do. Yamisra. Na Yamisu and Sram and Mobile Santa. Na Mammy Akosua, coming to Amajana. Don't say, Obana, Satian, or the by. Idema, also junior coach, star coach, he said, a media chum of wow. So, they say, no man yet, no, so only try a cramp on 1 for Yama, that's about not at 9 or 5. Also, high mamma, Nemo, Akiram time, the Kakrabai, so don't say, not at 9 or 5, now Akuma Antonio, more high demand. So, now, Mamma Akosua. I almost say about now, almost our Debbie, or Mom Person, on your no bounds, no more, no, Medasi, Mechia, Obia, Diama, Evelyn, Evelyn, also, and San Arita Bonzi, Tilidia,
and Augusta Wusu and Sam, Paul Mann, Bismarck Gangantwine, Mami Wusua, Felicia Poku, Frank Essel, woman share live. Hello, sister. Mera Baba Penny, we didn't baby free. Pato ya from Barki Swali, Mikasafir Kumo, Bodmase. Okay, Barry, it's you. Me pato de mi frema can be me say. They see an member na ya, almost Salia no Mukosi Manakana, Yanya Yo Muhadian. And Mamma so Muhu Obama no Mukosi, no Muhu Obama in some was a Kabika cra. E was Yasa or Mudiba Faso. No Mudu Muhu a butter Obama. No, my Bobani Sicano. And so Muhu say Mudu butter Obana, almost so Obama, no Musa Obana or Dino. I beg you a Muha. I just say, Cano Muka Obana from no Matano to be sorry. And to me, dear, who said Obano, Bemano, would you Obani Sicano? A home and officer, or Boo Obano, Quatia Boo. Na what's in her? Na what do Obano go to have children? Say, no, Bemani and I just say, Siano, Obana, you may be media, and you, I guess I wanted to mention. They see the overjourney gun. I jab that man, our banner, and in the body. Any sick I didn't want to so when to meet you any now, money here. Any was here, or penny sick any be. Okay, no, the king of her, no, whatever. Medasa Papa, Esther do about parts. 1 million a shade media be Charles Amaz, pressured by on also a shabby hello. Yeah. Edward was Mamponwa. Because at the end of the day, Mitiane, Nana Pom Papa. Nana Pom, yes, you but I say, Manuncia and Papa put a was on Michanapa. Namin sending me a bemano, Namin tuning me a banner for what I anyway. Obapa, no prayer when they say, and now I learn one. And Pimpy, Ninty, I'm a man, sometimes no, Yinty, man, one, you know. The Brebenic man is to buy no Macasaso. And then they are not to be an Athenian man since. Na me tell me near them and come with you, or born home at the demo or kind so. It can't say now, but easy. Into the America near Banner say, and the Kuno one, into no maybe on my head in Krana, now or Siabo tray, now what you mean like a day because and your friend say, then I know about you, but no one's abon, so I didn't want you to own and want your nephew. After them, I did name Munamshe, what I say. But I'm thinking, no, yeah, no, maybe our man did the Yamana bro. Yahoo again before so, and I must have no money a day. It's in you. And the other says a year about and get a home with me. None may go on my yanka or one can see na Akoma him. Then you say, you say, then I'm a bit now while Obano. I'm an abro swatch so. Into no one should get time to begin to you. Dinner by Yanko no Yadmapa. Medasa Papa and Yako Daniel or free Coforidia or so share Jumedia live and simply no account so means making canning in hello. Yeah. Mama, Jesus. Mama, Yamiatom, you went in such a concern. But I'm answering about myself. You come a cobbler. Never thought I want to come using you. I'm sorry, Raddy, yes, Raddy. I mean, I'm a bit of fun and that's a Mobano. I know what them ba. Then kind of grand down for. And where's that down for? A car. Mammy, so, and there's always a man for you to get a 1 year. Let's say a bunny super baby, after 10 baby on the man here. And I'll purpose here, I call your banner 1 year. Never would be another ball of this cannot go about 1 year. Now I'm not going to say him, yes, and Brano, who will say with him, who will be soon, who will be Madame Ultima Waffle, Mark of 1 year. Debbie, who can say, but you condemn it, maybe I condemn it, I know what you more. In the first 7 year banner, until for, and I may 7 year banner, so there, one of my Brano, who is you mind, and I don't know. It may not just be a man, what about the war, you know, who may be a Kitan of the Sunti, I might be a man, a Sika, ever become any cigar. That's only thing about the Indian. I want to call the man and no one in the other. Who is sure I had a wood in a tree and others got to see them. Let's say, me a man and say, I don't send the Jim Camboa. I can't over them at all. No man can have a new follow. Oh, my dear, so bad. Remember, that's the number of from a condition, a boom money because you are paying for me. Now, them I know about it. Let's say you are man, what's my friend say, Bono? Them I don't say, well, baby, I'll give a pound. Them I told and let's say you get a message for 4 years. That's our told I more my memory, master.
your memory is a short memory. That's what sorry, I am for chat talk. Hello. Hello. Yeah, good afternoon. Akuma Nsem Juma dear Sunday wine here. Me do fully, but your program now and was here now. Me pacho ane. But you're not meeting here. Me pacho manenko. Okay. Me pacho yeti yo. Yeti yo kasa. Yeah. Ma wo obi buju kasa o. Obi an kasa radio na kasa wo achie. Oh, okay. The main person me chair ni say oba na mo kana asem no. The meeting ya chair ni say no kwasa mbadi a omo di asem no fa no. Omo nhwe entensia e komu no bi say oba etini establish kase. E di ama be ma wo bra omo twempra. Na say your engineer nware na be dun temperature etisi ya me gidi ye so jana mana kodi a ene o mfa ni sika ma no. Say omo be ma atutu be ma no so amu okuku na be so ya wale mu ana okotem say sika ni de ba dia nke different. Okay. Temperature bibia betini atibie and say mu gugu oba no so. Okay. On fa na capital ma no van ko tene tene ne ba no preacher mu mbabo. Me da say nyame Nshira opa ahane de afrefo adwumade no ebesi your sister Margaret Kwam o say of UK wa follow program no sa eno nti yaba oni ya na ewuada akoma ewa akoma mu nsem adwumade so na mom ensam na yaka no yenwie se bia ye gyan ne se ekọ dabi yenyan ne sa enko na mom no ye be solve e de asiase wo hawo ne san wo problem ne san Fabra na bedan akoma mu nsam dwumadie fra your producers CCR na fa wasam na bra 0246 82 45 49 0246 82 45 49 0553 67 21 03 0553 67 21 73 0246 90 3987 0246 90 3987 mayini mako yan producers number ni meso ubetumi afre wonom akwa asam na kire wonom ni yama waba ubetumi so ede asam no aba Akoma FM ha say yeni akiri ye waskwa yeni more kumase more ene hwe ni mu TV3 wa ewa ene ewo wobetumi e de asem na ba ye besom ye bedi hu dwuma ama wanya results enche na ye bre no eya ye be na mom no ya the program bi ba bramo yeah wukuya da bia yesi akoma mu nsam eya hintasem tie ni ye ebia na waye bibi waye wo bibi na ehye wakomam wutun se ebu ho na ehantew obi ho a ehantewo enso wo ano opesenka wunya ka obeka wunu obi hye wokua da bia ye de sa entasem wei ebeba ye producers numbers ne de atodwa no wo problem ni sa wo fra ye ne a wo pa wo modin wo ma ba bia frefri wo di anse sa entasem no ahye wakomam ache wo pese o mani pie no wo beka wokua da bia Wednesdays bia no ho dwuma na yebedi emodin enche wo kira kwan ebia wo papa ne wada ebia wo nu ebia kwakoda bibi ya hintasem wo kɔbɔ kora no asɔre bi sika akɔgye hintasem wo pese o ne ye share wokua da bia we ho dwuma na yebedi ye to ne de si ho ene ye nhye emodin enche ba bia ofri ene ye nhye Pastor Julius. I'm Akosua. Nipa bebre na biem a ono etie. Ahodwo ma lady a ahodwo wa biem ho mo ton puppet or area ho nyina. So nti eya na ade achia ne ache ne ye bobo no kakra. Afen so at the Power Information Center so e wa afeti ono so biem KD fashion so Kochi ono so biem and afen Glory House Chapel Assemblies of God for more group page omunya biem omunyina ehwe Collins so wo mampon ono so abiema ono so ehwe
nti nyame adoma sɛ de wo kan ɔkyena ye bie kwan ato hɔ na wo akoma mu nsɛm ma ko next week nyame adoma ma ko on sɛ obi hɔ a na asɛm no sɛ wanka na ɛhyɛ no so obi ɛne yɛ nkyɛ na yɛ ma wo ho adwene ho afutuo mama Akosua mpatase ɔboy wɔ se wa bi atum boga so police station hɔ ɔmo so bi atum a ɔmo tie pa boga hɔ na ɔkyia no hɔ Boga police station. Odia wo so wojeje me wa e wo fia ha. Wojeje me wo. Aden na jeje. Condom. So time no so na hwa so no abem. Ah. Condom. Wo san da so. Na se wo ha me. Wa se me bibia. Ah okay. Ani ye ko me de kakra me ka che ma se. Mu susu wo mu hia me ma na. Mu bedi. Mun susu ngo mon to mo boase na mon hwe nioma bi ansa na wo de awo no abeta ato okay ehintasem no ehintasem kakra to ehintasem obi wo ha wakum obi ehye ne so se menka na me ho ntome ana se waye obi ade bi a ahye na koma saa mere esisi wo so ka eno ehintasem no ukua sharp Franeka, would your molding, unse obisi or chone bema, a send so, Nina, hintasem, na young Nudia, what the year da hopa, now then sa. What I say, a man, Nina, hintasem, keka, na ya mua, near you saw how Nina, and through, so a hintasem, a cocoa. Quadam, no, aka Nufonyan Qualadia, Nufodia, because of Qualadia, why you didn't Nufonyan Qualadia, yet the man, oh, you me and son, I am Qualadia, original. I was Ovi, Papa, Swami, like a simple station. And was it Evelyn Russian, Sana Fee, Raji, and Gabriel say, woman in Facebook, Quinty, Kedu, Dinami, Asian, so the woman buy. Now, you know about. Abinasewa, Brasewa, Shella, and your friend, or London, or boy, would you medium mu pass? Is Oko Facebook, a Juma or Yano, and yet, a Juma, Kitwa cry. Marco, oh, that would marry me so, and Richmond. A church of Pentecost elder, and Marco Cobain, and I reach more power, Navy, I mean, Stroman Eric. King of Kings, and Papa pass Fantastic Station, while more than I was fantastic. On the OP, almost so every panafi Uncle Joe, fancy fans of Akuma Nsem, fans of Akuma Nsem, fans of Akuma Nsem, of Akuma Nsem, yeah, Adriana, and the fancy, Omo Bojuma, Omo Abroso kra President Nyame Menya Koko Eric Nyan Margaret Akoma munyina Nyame nhyiramo ade a chino Gongo Stone Nyame nhyirate ono to wo ye yin so bia na ono so YouTube wo ya de pa Gongo Stone Mr. Fred 0246 824549 oh how 0553 672173 oh how 0246 903987 oh hawa fresa number sister sawa oh Germany only Osei Chrome TV Kings TV yeah Sanso and Spiritual TV Omo Fajumedian Live and Carrier Zongo Assemblyman one also information center gas of filling station Kranza will be out to drivers in Monko feeling of fuel no one aboa me I report at 32 enterprise Kochi Monko at the information center one also afa Kochi Fretia wafa enunti ye nyina ya comedy at the mame Akosua yami adumu ochina Akuma mu nsem dwumade no ye besan ede Abramo Joseph Fashion and a mame atade she or bomb so one meeting the sport shanimu Frejo 0243 433 465 yakramo ochina no mama so matare she nana kwasi onza no onu so ama na wa fe pa na kwasi tele ni papa okay Central Market happy birthday Akoma Nancy Japan happy birthday Akoma Nancy ya dama say ama monitia enyado
mo sama yenti mi unu ya. Ama brabo ya me basa. Ama me ni sota me o. Refo ba me na me ni o. Akuma mo sama yenti mi unu ya. Ama brabo ya me basa. Ama me ni sota me o. Refo ba me na me ni o. Your life's mess. Say tight. About control down for about Akosua red na troko France wa kase insase woni pango tena enu ntimi ye madwi se medwe hwe me dofo pa me a me mfimpade nenka me ne no go prayer yanso panyum fono akase aware ne kwa wore pa sentini e fe na aware no ntini e fe na aware na yeah. Akuma masema yenti mi ya. Ama brabo ya me basa. Ama me ni sota me o. Refo ba me na me yo. Akuma masema yenti mi ya. Ama brabo ya me basa. Ama me ni